Naimbagal daw tayo manin kakabsat. Itial daw iti Sabado. Ayan kas manapoin tayo man panagragrag sa akin agliwliwa iti weekend tayo. Ayan. Happy Saturday. Naimbaga bigat, naimbagal daw, naimbag nga rabi. Ken naimbag nga parbangon. Kada kay amin asa nga pada. Ken, of course. Naimbag met nga panagragragsak kadagiti agkasangay itatangal daw. Ayan. Happy birthday to all of you. Kasama tanin kami pekablawan dagiti agkasangay iti kalman. Ayan. Despensar apo ta medyo nagka-problema iti internet connection tayo di kalman. Pero babawi kami ngayon. Ayan, barbari nga po kakabsat mo di agluko na internet connection tayo. And kahit kung pa kablawan ti mo na amin may Ninang to be soon. Ay, Ninang Mary Santiago, iti Babes International. Ayan. And also to Ninang Melda Agnier. O, di ba? Kompleto sa recados. And may kumadre. Janice Pasqua. Hello. Elsie Langagan and may Nakshi Sofia Aguilar is watching in Curimao. Ken kasamit ni Bebe Mary Joy Dumlaw Gaya. And Mayang is also present. Ayan. And also to Ma'am Mars Villanueva and may Beshia Janelle Liano. Apo na yung sapahan nga talagang nag-chat pa. Beshia, piawan kayo, metan ko na ito. HLA Farm Supply. Ayan, happy. Apay nagsapa ka nga, naging green si kan kabsat. Pasensya. And also to Sir Jovito Lydia Redu Casales. Ayan, thank you so much, sir. And Liam Manuel. Thank you so much for always watching. And Gretchen and Hanilet Cortez. Happy watching also. Prince Jacob Morales, good morning. And Mark Anthony Dumlao Gaya is also present. Ayan. Pagsagsaganaan na po nagiti kakadok nga kakalashbang. Itatanga bigat. Padaanan nyo itakakabsat. And also to Sir Bong Ramos. Good morning, sir! Happy watching! Kasamitan kini Sir Doming Combis. Ayan. Sapay kumata na awat mo dati inak-in padalan Sir Doming. Ayan. Sapay ta maragsakan ka. Thank you so much for always our fan. Ayan. Thank you, Sir Doming. And Eileen Real Borromeo. Good morning to Entita Aurora Marcos Alejo Martinez. Naimbag na bigat tayo ang buy-buya. Kenias, Ma'am Vilma Pusag Maneha. Good morning. Ken kablawak pampayapo dagiti Beshi Kitanay Kurimao, Leia Grande, Auntie Luz Kasaway, ken kasamet ang dagiti buy-buya. Kadak kami amin dita. Ayan. Happy watching. And also to Jean Capili, good morning. Ken kablawak man po ako natin na i-challenge na kami grabe isika talagang impuyatak tinag-comment ni Ma'am Richel Galdiano Tavora. I'm still waiting for your uploaded video, Ma'am Richel. And Blusil Purao Casarieda, hello Kuya Purao. Ayan, kani Mami Juanita Manuel is watching. Also to Ma'am Marilyn Maneha Ellie, good morning Ma'am, Italy, Canada. Kani napanandan bes, Ma'am Antonia Vidania de Guzman. Kena sakbay man ngay nakitultuloy apo ti kumablaaw itatanga bigat. Ayan ta. Tapnon ti kasamet lang ket naramrambak. Ken naragragsak ting kami panang pasangbay wenno panang pabunga diti aldaw iti Sabado. Inakpan nga po ayaban dagiti kaduwak kasmana in bagada nga Gemas Angels. Sa bali pa nga panawag da kada kami best. TGIS. Ayan. Ano ti TGIS sa tayon? Tropang ganda. Inggit sila. Di ba? Ladies and gentlemen, may I call on Ray, Sharon's Biernes and also our, our leader. Leader. Kasi syempre, nung sinot kinunaan di sut leader. Apo ha mo may una ibagbagamang nga. Ano besh? Manang Jingjing. Ayan. Happy morning and also our katarakyan. Oh, di ba? Yes! Katarakyan. Di nga nagririmad na kita talikod. Diyan ka makambudan pala tagtansig. Hana tanu nataraki iso na. Iso da mo jilikod. Kasanong arod mo dyan operator? Ay, hang operator deta. Direktor. Nung ano dyan ka sa, inuod dyan. Ha? Nung inuod dyan. Kabasitan. Mayat sika! Ay! Guri ka! Mayat sika! Ana. Gapot green tea color tayo, inek director. Baru madiag po ka kuryente ko raw. Nanam. Daytan. Akap kablaw. Hey! Kablawan tayo man ni Sir Will Manuel. Ayan nga.
Siyempre, Yes, pagyamanan tayo laon. Mike. Kagusag dito, Mike ko sika. Yes, kasama. Nasyan king kadikal ma'am bakla. Sika, tun maminsan kat agsaka-saka nak Yes. tumanon. Paiparipirim mo awan no God sapatos Ala, mo kasi. kitang taman talang tangato sika. Amoy papakitan kat madisika. And yes, hand lang ang microphone, Besh. Thank you so much also to our new uniform. Yes. yes. It's sponsored by Mr. Will Manuel. Thank you, Thank Ayan you Kinso. so Aloha talaga. Aloha. God bless you more Apong in return, kadikat sir. idea ni Sir Will Idi, kuna nakayat kuket adamit makita nga aloha kuna na. Aloha. With the matching victory band, di ba? Thank you so much, Sir Will. Ti Edkin support ang mga aglap-lapunusan nga kuna misika. Ayan, hintay man pa po, i-greet na na dumadumapay nga viewers tayo. 220 viewers. Ayan. Mami Melda Diaz. Hello, kin Wow, Mami. nagatuto 25 gaya man, Diyos ko Lord. Oy, nagbayat si ka. Kastatay lang talaga. Di Hawaii. Why? Wala ta. Oo. Feeling tayo latang ke Hawaiiana tayo latamat, di ba? Yes, kaya kaya pagyamanan tayo matiyan ng titilat lunch tayo di kalman. Well, Oo. ni Auntie Nora Madrid, ni Auntie Lita Madrid, kay ni Auntie Alma Madrid, Yes. Sebastian. Oo, thank you Happy so birthday kay ni much. Sir Jovi Garcia. Yes, happy birthday po. Ken, happy birthday kay ni Auntie Seni Foronda. Sorry, Auntie, nagpuhaw ti internet. Ben, sa kalubungan sa sika. Well, sa ngalabungan. Yun. Aman. Aha, kablawan tayo paingar di Ma'am Zel Flores Layugan. Also to Ma'am Lizelle Ann Vigilia Morales nga nakatutok ka datay tatansi ka. Kasama ka ni Ma'am Cheryl Macay. Happy watching, Yes. Ma'am. Yes, ayan, kakablaawak matira, Babes International. Anang nangro na kini Mother Dear ko nga Melda Agnier. Yes, kasama kini Ninang Mary Santiago. Ninang kaya di Marlene kumadre. Pasyon. Di kumadre ta. Kumadre Janice Pascua. Ninang, ba ka din Ninang Jenny Pantaliona. Hand pie bag. Yung pagkamon. Ninang Jenny Pantaliona. Hi, kasama kini Ninang Elena Ulep. Oo. Ninang Marlene Pasyon. Hello po. Kasama dagiti Team Tigers and Friends. Ayan, happy watching, Ma'am Nancy Dakiwad. Kasama tan kani Uncle Robin the Tigre. Oh, Yes. kuna ni Shell Flores Layugan. TGIS. Yeah. Oh yeah. Ayan, kakablaawak pa gayam ni Ana Pebrero Jess. Yes, Yes. yes. Madrek. Oo, hi. Hello. And kablawak mamet ni Ma'am Josie Erise Tabukbok. Kasamitan kay ni Ma'am Bilma Pusag Maneha. Yes. Sabi ka ni Auntie Marilyn Maneha Eli. Yes. Yes. And to J. Lord Calamasa, happy watching. Hello also to Sir Lucky Dave Morales and also to Auntie Pernita Rodan is watching in Hawaii. Hello, Ma'am. Yes. And also to Ma'am Lizelle Ann Vigilia Morales, Sir Lucky Dave Morales, and ni Ma'am Honey Rose Morales Abara and Sir Myrick Conselva. Yes. Makibagi ka mo ta, Cheryl. Makasingit ka. Mati makasingit. Ala, bagi mo. Sipsipot aklata. Makadlawak ang sumabagi mo ko na. Ala, bagi mo. Sige, bagay mo. Ikaw Di mo lang. taway mo. Yes. Ana. Alawan ka blawak man matiara di Ma'am Nesali Guillermo Ramos, kasabay ni Ma'am Cherry Erise, to Mary Joy Dumlao Gaya, to sinupay. Taya sawa si Sir Will. Don't forget. Madamdama. Oo, kakablaawak tayo pa ni Mr. and Mrs. Ben Andres. Oo, hello po sa inyo And lahat. also to Mommy Elsa Badwa. Kaya nakano gumatang deti bado tayo sila. Wow. Yes, and Navarro family, hello. Kanya kablawak pampay ng Uncle Nelson Manuel. Also to Ma'am Zenny Jose Basilio. Also to Sir Wilbert Maluyo. Happy watching, sir. Ayan, Kenya Angelo Janaya de la Cruz. Ayan, happy watching. And Nel Misay, Mars Villanueva, and Tita Arlene de Gabuan. Hello. Yes. Sabi ka ni Sir Genesis Cortez ka ni Mark D. Cortez. Happy watching. Sir Sid Morales. Hello, sir. And Auntie Josie Kalakala Geteng. Congratulations to Iya. Ayan. Yes, ikinaado nga kinablaawan tayo, kablaawan tayo mammatni. Manager. Jenna. Ate ko. Yes. Jenna Ate Casarieda. Hello, Ate Gemma. Oo. And also hello to Ma'am
Melodia Toribio Rivera. Hello, hello. Yes, kasama kinininong ko Arsen yung Cremao and Ninang Jacqueline Lazaro. Hello po sa inyo lahat. Kan kasama diti, Madam Abuya na itatang, ang naayat nga sponsors, viewers and sharers can supporters City Victory Band Live Jam. Yes, kan kabalawak mamet iti Team London ni Mami Erlinda Gabuat kaya ni Tito Ador Gabuat. Yes. Ayan, kasman nga rin po yung tayo man na nagraragsak. Itultuloy tayo nagraragsak. Oh, speaking of ragragsak, Ana. hello to Ate Lovejoy. Yes, hello. Labitin tayo di kalman Wow, permisi ka. Okay, tayo mga rin na puro yan. Kasman na tinal daw ngayon kami man na ipapaay. Ayan, in kami man na po mangipaay ti may sama nga Christian song. Sapay kumaapod dati pasaran tayo tata dati COVID-19. Ayan, ingat-ingat lang po sa ating lahat. Ayan, sapay kumaapod ni Apo Dios ket adalat ang mang tartarabay kada tayo itinal daw aldaw nga intayo man panag iti lubong. Ayan, intay man nga rin po ipaay. Lead me Lord. Kas man isagot ni para kada kayo amin na sang para. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other home that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road that I may face. Take your arms and grab your heart. Show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go on my way, help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by
sa sala tayo nga Ruden. Sabong kinayat ay pagtigasa, nagsabong dahil na tukin riga. Awang laing mauray ko nga, ikaasing kaya, nulilain ka lang ang mamabibuya. Manibot na itisikat ay pimanaw, binilbilang kutibet siya tinaldaw. Sa mapulog ketaluti, mabilang itimayo, simbang petkadet ko siya kay lilipan mo. Ala, bigbigay man siya petladay di, dahil inay ayat pero akarkari. Ang sansahit ay di pusok mo, malaglagit ko dagili, dahil di ayang-ayang sirok sa lapagi. Happy watching also to Sir Ireneo Bautista. Ken kasama ni Ma'am Doris Acuña Tutok Simons and Ma'am Melanie Millores. And also to Ma'am Odette Nisperos. Ma'am Nora Madrid, happy watching. And Ma'am Marina Jose Agkawili. And Ma'am Jonaline Antonio Castro. Nagsabong kinayat ay pagtigasa, nagsabong dahil na tukin riga. Awalaing mauray ko nga, ikaasing kanya, nudirain ka lang ang mamabibuya. Manibot ay di sikat ay pimanaw, binilbilang kutibet siya hinaldaw. Sa mapulog ketaluti, mabilang itimayo, simbang pekader ko siya kay lilipat mo. Ala, bigbigay man siya metladay di, dahil inayayat siya doa karkari. Ang sansangit ay di pusok mo, malaglagit ko dahili, dahil di ayang-ayang sirok sa lamagi. Happy watching also to Sir Dennis Salakub, Erica May Pablo, and Ma'am Josie Arice Tabukbuk. Kasama kay Ma'am Amalia Agkawili. Umaludim ka man manu, ipaludim mo man, kanaisem mamatang. Pagparangin man kalit mo ay nakapalan, makaabog kay rin na, ipadakabalasan. Kay nagtaker mo, aniyan na nagtaker, nagtaer ka manong makapabangal marupong. Harapa ang lakati, siya sino man nasabong, may kaput kalugadi, nagwapukan manong. Nagwapukan manong, pumalunip ka man, umbisen ka man, di mo ka di paidang. Nagwapukan manong, kumidmat ka man, italiaw mo man, tanaa mo arupang. Happy watching also to Marian Giselle Rabang Villaluz. Yes, hello po, Yeah. sir. And to Maya, hello, happy watching. Kasama kini Auntie Laleng Kamangeg. And to Auntie Marilo Obiel. Yes, sabi ni Ma'am Juliana Maneja, happy watching. Among ka di, di ka makita, di ka makita, mas na ay piring na. Alali mo di, rurut ko ken kura, duwada imnas, ngayon ka kasasarita. Tagpapadar, napunaw ang impen mo, mahal alino, ang keba-keba ang puso. Mariribukan may unay tinakempo, nuwing tunanua, mga butitinay mo. Nagwapukan man, pumalunip ka man, umisen ka man, di mo
kadipaida nagwamukan manong pumipat naman Italiaw mo man tanaamong arupang Hello, Sir Glenn Corpus. Kasama din kini Aileen Ulep Tuwag Deryate. Yes, and also to Ninang Majimeka and Sir Ron Hampas. Hi. and also to Ma'am Jonaline Antonio Castro and Ma'am Malu Fernandez. Also to Ma'am Norin Giang and to Vet Manuel. Kitaen manjay katuday Bulong na pumoy payapay Sabong na raisin magaysay Bunga na mete kay kumita kitay Do kumalang mabali At balina kumaasing-sing Na umay maibisli-bisli Taram-ramay mo yang kuno mabalik No kumalang pinyaka Kurusen ka uray na ganus ka Kakanin ka uray na ataka Ketay ki puso paluben na ka Hello, Ma'am Madeline Calipdan Flores and my beshi Rizalito Pascual. Sabi Ito kini- sir, ay ito ma'am Seychelle Torrado Sebastian Yan ni Ma'am Hilda Kadag. Yes, kasama kini Auntie Winona Bumanglag dita Hawaii. Hello, and Sir Dencio Bar dita Kawai Hawaii. And also to Carol ma'am J. Madeline Calipdan Flores Yes. Dahil manjay katuday Bulong na umay payapay Sabong na raisin magaysay Bunga na bete kay kumita kitay Do kumalang mabali At balirang kumaasing-sing Na umay maibisli-bisli Daram-ramay mo biyang kuno mabalik No kumalang pinyakan Urusen ka uray na ganus ka Daganin ka uray na ataka Ketay di puso halumen na ka Happy watching to Kael Robert Rampas Castro. Kasama din ni Ma'am Melby De La Cruz Martin and Ma'am Lilibet Domingo. Yes, kan kasama kini Sir Bong Ramos. Hi, kan kita kulita Madrid. Sabi kini Lovely DJ Lumbo. Yan ni Ma'am Annalyn M. Madriaga. Di tiempo tiga Kenarabi anain na Intanto adwa akas na tarnaw Akanta igit siya'y baybay Itinalaw sa gagat ko Nudumte kastoy at tiyempo At tugaw kanto nito'y takyak ko Diya'y baybay ket matmatamto Sadya'y alian arasa Sadya'y awan tiriga Sadya'y makalilingay Diya'y baybay ket nalinaw Ket tantu'y kang kanta Tinalaos gaayang ayata Danggayan kanto akas gitara Jay awet jay darong mahumaba Sadya'y ariang arasa Sadya'y awan tirigan Sadya'y makalinglingan
Jumbo. To Annalyn Gampong Balon. Kasabay ni Sir Ronald and Ma'am Janet Taroma. And also to Ma'am Baji C. Becca, to Ma'am Gretchen, Ma'am Nora Madrid, and also to Ma'am Mars Villanueva. Ni Tata. Mamalo, ipusta na amin abaon. Duang baka manok, pati kabalyo, agraman, tarakin ng aso. Dinanang ko ang chismosa, ket surat kina-Arjun Lai. Inal daw amapan, ijay karuba, ang chismis, higit kalsada. Ni Tatang arin palutan, bida ipabulangan. Ni Nanang sobra't labid na, awag dati na chismosa. Puso mang pekta adwa, agapa taon masida. Kaldero aklo, pinggan kutsara, tumayo, igit kalsada. Ni Tatang arit palutan, bida kipagbulangan. Dinanang sobra't labid na, awag dalay na chismosa. Happy watching us sa Taon Calador Ragabuan and Ma'am Mildred Gedeng Bakiran watching from USA. Also to Sir Vincent Marcos. Kasabay ni Manong Berta Yawan, Sir Jovitong Lydia Reduca Sales, and also to Ma'am Marilyn Maneha and Puso mang pekta adwa, agapa tawan masida. Kaldero aklo, pinggan kutsara, tumayo, igit kalsada. Ni Tatang arit palutan, bida ipagbulangan. Ni Nanang sobra't labid na, dahil chismosa. Ni Tatang arit palutan, bida ipagbulangan. Ni Nanang sobra't labid na, awag dari na chismosa. Hello also to Ma'am Sushines Valencia Esta. Yes. Ken kasama ta ni Ma'am Jamie Martin Shella. and happy watching to Ma'am Lini Cortez. Kasabay ni Ma'am Gretchen Hanilet Cortez. Sabi ni Ma'am Lisel Ann Villam Morales. Apay nga ta kay lalaki mo kasasawa na, nakasamsangking panagay dalgan na maling na. Kanayon nga naragsakrik na kenrupa na, di na pa'y kaya mayaday hitin bakit na. Nung naglabas manunatawin pa nagdenara, di lalaki kaslay suntay mauma. Agsabol to sa bali, babae ang pagragsakan na. Ang sipot-sipot ka, na wag babae ka, di bakit mo magmaliiwen na ka. Ang sipot-sipot ka, anong nurumor ka, di bakit mo magkasurutin na ka. Ang mga dito, ang pagtartaray, ang lumasukul na ka, narigatin mano, baka day tabukwang kay putin na. Happy watching Ma'am Presi Farinias.
Thank you so much for watching, ma'am, and Maribel Nicolas Respicio. And my batchmate, Shakari Kranji. Congratulations. Yes, and also to my batch, ayan, friend, Charmaine Joy Barati Halay. Also to Sir Rimar Marquez. And also to Sir Sherwin Moymoy Baroga. My Ayunak Digital Trades will be sponsoring a set of band uniform. Wow! Yes. Justo! Thank you in advance. Wow na wow! Thank you in advance, Sir Sherwin Moymoy Baroga. Thank you so much. Yeah! Happy, Itirik na ang sulit na banwagan na. Ang sapuling babae at alas na saran na. Sa bali ako dahil itikun ko nada. Nagsasarak dahil iti barkada na. At dalata te babae iti tungtumanda. Kadyawan dati kadwadang kaawan aramid na. Sabi ka ng lalaki, gahawan ti chicks na. Hello! At sipot-sipot ka, luwag babae ka, ibagit mo, pagpaliiwen na ka. At sipot-sipot ka, manong nurumwar ka, ibagit mo, pagkasurutin na ka. Amangan mo dito, ang magpagtataray ang lumasok kung nakanarigatin manong makalit ako pakiputin na. At sipot-sipot ka, huwag babae ka, di bakit mo palpaliiwen na ka. At sipot-sipot ka, anong normal ka, di bakit mo magkasulutin na ka. Amangan mo dito, ang magpagtataray ang lumasok kung nakanarigatin mano, bakalit ako pakiputin na. Amangan mo dito, ang magpagtataray ang lumasok kung nakanarigatin mano, bakalit ako pakiputin na. Happy watching, lovely Joy Ramos, Itanay Salon de Banda, and to Sir Jaylord Calamasa. Kasama gini Sir Mark Angelo Manuel. Yes, kasama kini Sarmiento family and Acuña family. Hi. And hello to Ma'am Joanne Jolicio, to Ma'am Marina Jose Abkawili, and to Ma'am Princess Camille. Malo, anyan ka na buwapukan. Maguyugoy rin na, Luis mo't maimatanga. Ikaw doon, di puso kema. Si kaawan sa bali na inapagrayuan. Tinggem aking andyan na nagwapukan. Maguyugoy na, Luis mo't may matangak. Ligat doon, di puso kailangan. Si kaawan sa bali na inapagrayuan. Di mo kulang ato'y ayat mangigulpo. Siksikat pagtiusan dahi tuwirik na ken puso. Tuyayat ko na pating agnanayon ng katanim sa anong baring-baring na taligenggen. Hello, Sir Ian Lacaba. Ken kasama tayo ni Sir Albert Tubon. Mami Mel Galasise watching from Big Island of Hawaii. Denggen manu, anyat man magwapo ka. Maguyugoy na, Luis mo may matanga. Ligat doon, di pusukit maawan. Si kaawan sa bali, gain na pagraywan. Denggen adi, ayan na nagpintas ka. Maguyugoy na, Luis mo't may matanga. Ligat doon, di pusukit maawan. Si kaawan sa bali, ngayon nagpagraywan. Di mo kunay nga tuy, ayat mangikulpo. Siksikat, pagtuyusan tayo tuy rin na ken puso. Tuy ayat ko
Vincent Abukbuk. Kasama na ni Ma'am Lovely Joy Pampid watching from Riyadh. And Mark Yeah. Bilangan is watching in Maui, Hawaii. Kasama kini Dominic Moises Dawa. Yes, Happy kasama watching. Chinia. Tita Josie Maluy, Tita Hawaii, hello. Maluy family and Santa Monica family. Sabali mang paya request. And hello to Ma'am Juanita Manuel. And to Sir Yoma Sorenya Datang. Katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y pinihag mo. Katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y pinihag mo. Alaala ka, maging gabi't araw. Alipinin mo'y walang alinlangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Hello, Ma'am Jolly-Ann Moises Dawang. And kasama ni guest Sir Trump Lucas. Happy watching to all of you. Hello also to Lovejoy Ramos Also to Ma'am Helen Peralta. and to Ma'am Paul Peralta. Katakang mahibang ang katulad ko sa iyo. Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano. Aayaw-ayaw pa ako, ngunit yan ay di totoo. Dahil sa iyo, puso kong ito'y pinihag mo. Alaala ka, maging gabi't araw. Alipinin mo'y walang alinlangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Alaala ka, maging gabi't araw. Alipinin mo'y walang alinlangan. Marinig ko lang sa labi mo hirang na ako'y iibigin lagi habang buhay. Hello, Sir Ramil Colobong, Ma'am Emily Manuel, Ma'am Lourdes Batani, and Ma'am Madel Rafael Ramos. And hello to Ma'am Jeanette Tagayona. Kasama ka ni Ma'am Erlyn Nagabuat, to Ma'am Madeline Caligdan Flores, kaya ni Ma'am Jean Capili. And also to Ma'am Emily Manuel. Hello also to Ma'am Melanie Millares and Zamara Makinsi Gulay. Kasama kini Sir Doris Acuña Tutop Simons. Yes, hello po sa inyo lahat. Kini Sir Rizalito Pascual. Kasama kini Mama Sushines Valencia Esta. Denggem yakku, denggem di baga, ay ayatin ka, kasta kawet kanya. Denggem tuy aso, iriw tuy puso, nabayan lang iging, aditan na hindilim. Denggem tuy gutok, gutok tuy puso, awawagan na ka. Denggem ka din alam, umay ka tuy sibay, puso ko may payapay, kapnon maet-epan, ilim kensenay. Elelewek di ka rin iyundi, ayat dinamdamo, dinairot na arako, abuyog ang tias aso. Elelewek di agay na sosam inyem tagapulo. Asabay ang tiyak, apurus, apapiras di bukbuko. Ilelewek di areng-eng at itileng itilapayan. Uwaikan, ubyak ko, nangiriwa ko na ikenkan. Happy watching also to CJ Gaya. Kaya kasama din kaniya
Island Bench, Sir Victor Lorenzo. And also to Ma'am Nestle Guillermo Ramos, kasabay ka ni Ma'am Rachel Joy Pasqua. Sabi kini Sir Edelmar Misay. Elelewek ti arini yung di ayat ti damdamo. Pinairon nga arako abuyugan ti asaso. Elelewek ti agek na samsam ingem tagapulong. Asabayang tiyak abubus at mapiras ti bukbuko. Elelewek ti areng at titileng itilapayat. Umaikan, ubiyag ko, maririwag ko na ikenkan. Hello, Sir Edilmar Misay. Sabi kini Ma'am Larissa Binoy Agliam. Yes, sabali mapay-requesting kami mapaipay. Yes, ayan, isalasala tayo aming gagayam kay kakabsat. Hello kini Sir Florentino Paulino. Lakay, kay kayag ko. Tro. Lakay, itibiyag ko. Lakay, diragsak ko. Iso, di kapalay ko. Agas, apag, pabigsa. Iso, kalasad na. Duwag tumar, aniyan madipker na. Agbati wer-wer, no tumirada. Lapit sa metay, na lumailo. Lapit sa metay, na kilaw iti presko. No bumisungag sa lipsabat, panirpir na sumikbag. Urayla, gaaga ng sa. Aglalakay, kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay, karuba man nakibiyang. Awan, ibibiyang iyo. Padasan yung tilagay akal mo. Hello to Sir Vinny Agulay Adriano. Kan kasama tin Auntie Lovely na Saludes in Brunei. Sabi kini Ma'am Jolian Dawang Moises. And also to Sir Jaime Wenceslao, kina Ma'am Jeanette Tagayongan. And also to Amyanan Boys! Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, tiragsak ko. Iso, tikapalay ko. Bayagra, apag pabigsa. Viagra. Isot, kalasag na. Duwag tumar, anayan natipker na. Agbati wer-wer, no tumirada. Napig sa metay, lumailo. Napig sa metay, gaag kilaw iti presko. Do pumisungag sanap sa pagpanirpir sumikbag. Urayla nga aga ng sa. Aglalakay, kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay, karuba man nakibiyang. Awan, tibibiyang iyo. Padasen yung kilakay akal mo. Awan, tibibiyang iyo. Sumapol kay met, tilakay nga Hawaiano. O, diba? Happy watching also to Best JR Daguro. Kan kasama din kini Alvin Kyle. Also to Mami Victoria Morales, Sir Bobby Morales. Also to Sir Napi Morales, Ma'am Cherry Morales, and Ma'am Emily Renata Luga. Din kasabi kini Ma'am Annalyn Madriaga. Happy watching. At iba-iba man na ito'y karukong ko. Doon di ka mapasang
sampai sa bibig ko papapanang di sobrang sirabi napangkan sa manin nagpapi-happy at barbalik na kaniya siya tayo may sisyasi at akukin ka at ako lang sising do sumampit ka di ka nagunuli luwag ito na sikat makiriri ake-pake pamanday ko'y barukong ko do di ka mapasangke sa latibiyag ko papapanam di soras tirabi dapat kang sulit nag-happy-happy dahil titirigat na luwapot maasawa adot panoyen na tanagkebati ka unga matatay da asip si puta haring na peket tintay na ipipusan kaya naaganas luwapot maasawa at kakamakang harikan di mariknam sangka tayo na sikat kagasatan darakatukmakat magbarag sa tariknam. Hello to Eden Lisay Olian. Hello, ma'am. Ken Kasametan. Sky Blue Brothers. Yes! Yes, hello, hello pa. Sabi gini, Lola Linda Gabuat. And Ma'am Jenny Bully Calagal is also watching. Ma'am Milagros Munoz. Kasama ni Ma'am Ces Eugenio Macmilon. Sabi gini, Ma'am Gina Sarmiento Tariga. And Ma'am Janice Cabero Garces. Eto Ma'am Len Layugan Agasid. Sabi gini, Sir Alan Maneja kini Julian Moises Dawa. O naraniang abula Ununoy ko hindi nga Daitanas lagasilaw mo Din mo ka di paidang O naraniang abula Sang sangit ko hindi nga Tuwi nasip niya talubong ko In kagasilawan Tatlong tiyak may awan Duwin ka ng lipatin Karin kaniyak nagibusin Sang-samitin lipatay Upulan ket at lulim Nang laylayan niyayat In kakarin palas bangin Ununloy ko darasen Ngayikete Sabay post ang pictorial lagayang And happy watching to Mr. Alex Gaya. Ayan, present na present here in studio. And my, hello, happy watching. May tukayo ko ng beten. Hi, katukayong. Sabi gini, Ma'am Maymay Saragosa Manna. Hello! Hi, katukayo ulit. Sabi gini, Jake Dawang kini Ma'am Nora Madrid. And also to Sir Capo Di Capituti and Harash An Ekra Ayaba. O naraniang abulan Ununoy ko hindi nga Daitanas lagasilaw mo Di mo ka di paidang O naraniang abulan Sang sangit ko hindi nga Tuwi nasip niya talubong ko In kagasilawan Tatlong tiyak may awan Duwin ka ng lipatin Karim-kariyak nagibusin Samsamitin ipatay Upulan ket at lulim Nang layay niiyak In kakarin palas bangin Ununay ko darasen
aden karing-kariyak nagibusen sa musong mitin ni patay o bulan kay taklulim nang laylayan di ayat inka kadin palas mangin pununoy kudarasem gaikete. Kablawa man ni Ma'am Nora Madrid, kasama kini Mark Anthony Dumlao, Gaya, kini Rostom Kayari, Kalkalawit, tumakikam kay kalkalit na gumba. Bunga di mangga, nagpay dumaitipintas. Maayayo ang amang buy-buya. Maalalino ang aguyo-guyan, tuhisip ka tuirik na. Naganus ko na mading ay nagrino ka. Mamangitar ng natangken, di mo ulay makita. Urayek di pang nakalum na. Diyak makatutor, diyak makain na, diyak maipturan ka. Kalumik tulaing, di ko'y ulit di puso. Nasisyak tulaing, di umay ket kaagikot. Tapnon mamenggati, aduari gatentuon. Napalangay ay wantukan kaketan sipsipo. O kalawit di mo kan ipailang. Tagsubada tuwit itulong mo kaniya. Di mo kan tipten nga pangatong. Kay karin kanyak nga saranayan dahil ko'y ayat ko. O kalawit di mo ka di pailan. Tagsubada tuwit itulong mo kaniya. Di mo ka tipten nga ang pangato. Ikarin kanya kasaranayan dahil ito'y ayat ko. And happy watching to Mark Anthony Dumlao Gaya. Apo na isika. Para Yes. kita'y kalkalawitin. Ingka kumalawit best. Pasok dal mo. Torsi, ano? kasama Alright. kini Sir Billy Agulay Adriano, Yes, hello po sa inyo lahat. And to Sir Jason Martin and Ma'am Hilda Kadag. Yes, and also to Sa Palay ka! 23 Eyes. Kagabintasan, nagpasit na ropa. Wow. Kulay mo, anaahitang sinukat ang pinaugida. Aha. Bukmuan na kulayan, sarang sana. Oh, yes. Tidagis lang nila kay mo, Idol. tingkaisagsaganaan. Bete magkibibiyang, Luis uti pagragsakang. Uray may amin ken kaget na yunap sa ngulit kon pa extensionam. Angin kumalis sa rin mo kumang, talakay mo alip-liputan. Kaisuti ng aklon kaniya, ibibag ang isip ka pa ilang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa mindred. Well, Tiyamete mataros ang tigtignay mo analimen. Mindred. Kung naglutay ka din ng asawang tingin ka, ipagpate. At nalarken kandi ka paya amar-marne. Hello, Ma'am Grace. Can kasama Yes. Kenya Frances Jane Lorenzo Martinez. Yes, kasama kini Ella Kasugo, Susay, Tanay Dibras. oo, kasama kini Sir ay Ma'am Jolian Moises Gawanghat. Ay maulawak sa wen, maulawak sa mindred. Maulawak talaga.
Jakmeten mataros ang titinay mo analime Mildred Kunak no tay ka den ang asawang tiin ka Ipagpate At dalor ken kandi ka paila amarmarne Sikantay ka pagnangan Tila ada pagpalpala ilangan 24 oras ka ma-online Saro sa sinkarga na timeline Kasanungan tamit na pamilya Impay pulos sa mapagserbian Kasalang uday piyong program Balang tantis kanto pailang Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred Mildred Jagwet ken mataros ang titinay mo analime Mildred Kunak no tay ka den ang asawang tiin ka Ipagpate Pasalor ken kandi ka paila amarmarne Manang kuwan ka paila oras mo At ang nangin ay tabiang mo Maananulo nang isikudil mo Weno narasay takit kiday mo Kinapatig may sa lakay mo Pinangaklot ken kasi bubuo Pagpudawin day tapuso Itatay kapintas sa napundo Pagpudawin day tapuso Itat pintas anapundo Yeah! Yes! Wow! Alright, katangor daw po tayo man nagsasalaan. Happy pamit lang at yo. Nagraragsa. Uy, Ay, pasensya kayo no dyan makalagto-lagto akit. Baka maragray. Happy Yes. watching also to Ma'am Lourdes Madrid and Mami Melda Lasiste. Kasama kini Ma'am Mayma, you're welcome. Yes, Yes. yes. Hello, kato kayo. And kaya naman pa yung po nga pagyamanan, iti, when do we welcome iti new sponsor, iti Victory Wow. Band Live Jam. Yes. We would like to welcome and maragsakan kami na una ay kay ni dati po owner iti Digital Threads Printing and Bob Printline and General Merchandise. Wow! Siya na dito si ka. Batak City. Batak City. At sponsor, yes. Ang sponsor iti, bago tayo kapot. Wow. Isulat na kinarami dito. Wow! Thank you so Wow. much. So much. In advance. Yes, yes. Ayan, maraming salamat po, sir. Ayan, imbaga da kami grabe sa agbuyak at talagang tinutukan na tayo ni sir. Wow, ayan. Thank you so much, sir. Alright, kaya kaya naman pa po ang pagyamanan met once again, Sir Bong Ramos, for sharing your blessings to us. And Yes. ada pa iti secret sponsor madi na kahit nga pa ibagas ka. Yes. Thank you, tita. Another Oo. tita. Yes, Another thank you, thank tita. you. Mano nga tita, tita. Manayo naman dati secret Wen. tita tansikat. Ada pa ini secret mami. Yeah. Our secret daddy. Awa. Ado, dasi ka. Ado. Ay, aduda. Oh, secret daddy. Kung nanawan secret daddy, bumirok to ka na ni Mayma. Ala. Yung secret Ay! daddy. At the secret daddy. Sino? Ay! Ay. Sir. Sir, kita man sir na. Yes. oo. Sabi kini Mama Remedios sa mabuti. Oo, hi. And to Ma'am Honey Rose Morales Sabara, kung na happy watching Elinet Deos. And yes, sakbay man nga rada po nga intay man pa yorog yan nag-ibay kadagiti requested songs. Alright, kaya naman pa nga ipakaamo kakabsat kan gagayem kadagiti Colors Me, Shaver and the Fun. Kaya agtawag ko yalaing apo tado nga premyo ting kami ipaay kas man isagot apo iti Victory Band Live Jam. Nang nangro naman nga isagot dati ag-birthday tatan. Yes, sino that birthday? Sino? Sino ko nam? Sino? Apo si ka. Dati kung ka na teka na tayo tingay bagbaga nga nataraki si ka. Apo mulatan na sindo. Wow. Ano't pala yung naging kasi ka? Dagyo. Nakabasol ka. Diyan mo nga isot pala yung nadeta. Abay ko man nakabaso lang ka talaga. Madisot ambok nga naga na iti high school kami. Meaning to say, talaga nga gam mo kay kini. Yes. Sir Will Manuel. Ayan. Yes. Thank you so much kaya kina support ha. Ken. Ayan. Dati nga rin na po itag may iti contact number ngayon kayo tawagan. Ayan. Intay mangitag nga dagusti blessing met kadagiti viewers tayon. Ayan. Yes. Si contact number laing nga tawagan nyo is 0929-4646-773. Kautem man itabag ko si ka. Ayan, contact number 0929-4646-773. In kayo lang apo
tawagan data nga numero. Ayan, tanong tikas na kita. At the chance sa'yo mga activity, jackpot prize nga 4,000 pesos. Ayan. At ay kailan Oo. models. Siyak man ti para tawar Ay, tatan. wala. Gari ka. Nakaputputong di may nga agtawar, nakadakdakil nga sigod. Paunigan. Kung kunaklae. Ayan, dagit ay models Yes. sa'yo na panandan. Awan damit Amom no siya ti tumawar si ka bumaba. Haan, Isong bay Iso nga na nga to Among ti ko na kanyak, dagiti agbirats. Oh. Ana. Baliktad ni Maymay pumababa. Kasi Ayan. naka tumawar si ka. When? Amom na tumawar di changgik pumababan ay pumangato nakmod. 09 29 2 0929 And 4646 Apunay ka ba? 773. Day ka ba isang baybay si ka? May kabesak talolodak ide. Iso ti laing ko idi. Caller. Color. Sikan. Hello? Yes, hello. Wala na yung sound. Hello? Hello, madam. Naimbag nga aldaw tay aming gagayem. Yan kakabsat. Ayan, ano pong pangalan nila? Veronica Valencia, ma'am. Veronica Valencia. Valencia manan! Valencia manan! When, ma'am? Kapsat ka nun ni Princess Valencia. Ala, Apo okay talaga nga tinutukan to. Dagito si ka. Mahilig na totok. Totok. Ayan, nakaigam kamtatatiya. Mahiwagang kahon. Agpili kayo dito madam, no, anang kulay, ti kayat yung. Tipilian nyo dito ay. Kulay red. Red! Amo mahilig dati kas ta si ka. Into'y dagitan. Itilatan. Mahinhin. Kulay red. Tipel, ay alam mong gaya mo. Oh. Salakan si ka, Sharens. Wow. Wow. Yes. Ano mo ti feeling mo tatatasikat ka na lang daw Pilipilian kabsat? Ay, Diyos ko na kayak. Hala ka tata. Nakabasol ka. Yes, Eh, oh. guri ka ta-interview ta sa pang Miss Universe Oo, ano, ka. oo. Ano mo ti feeling mo kabsat? I feel so lucky today. Hello? Wow! I feel so lucky ka no sila. Lucky ka no, Talaga, iso tayo sa na. Pilipilian da. Ayan. Yes. Ma'am, ano na ganan? Ma'am Veronica. Ma'am Veronica, ayan. Kasman ti intay na rugyanan. Inta ka man nga rod operan, ma'am. Iti 200 pesos. Oh, 200 pesos. Pera o kahon. Kahon pa lang, ma'am. Kahon, ma'am. Kahon pa lang ka na si ka. Kahit na pati po mga ato basit. Ngung pumababa anak si ka. Joke lang. Kahon, ma'am. Ay, kahon ka no. Manutawar mo si ka, Sharens. I'm 24. Nagsulot ni Sharon siya. 24 no. No titayag 24. Kuname. Manot tawar mo, kuname. Hangat ay tawom mo. Hala kami nagkuri-kuri tayo. So awata. Haan. Ti amo yun o apay. Sa bali ayan ti panunot na. Absent-minded. Huwag na kayong ano dyan Dadat pagkakita ang mag-nervous siya. May ganti si ka, Sharens. Manutawar mo ko nag-Sharens. Manutawar. Tawon ko. Manutawar mo, amok titawon mo. Ay, Manutawar Dori mo ka, yan. speaking of tawon, doon ano pa nag-35 mo? Ako mabayag pa yan. Ay, pa nag-34 mo. Next month. Tandare no madani. Iparbari-pirip na, di kayo man lang makadlawan pa kayo. Okay, Ma'am Veronica, 250. Pera o kahon. Kahon, ma'am. Kahon. Kahon. Kahon lata si Ay, ka. kahon lata. Alam tayo palukat taman palang orta first caller ta si Yes, first caller. Ayan. Pinili ni Ma'am Veronica Tikahon. Ayan. 50 lang kanot nagyan na kunada si ka. Ayan, buksan na ang kahon. Buksan ng kahon, Sharens. Oo, ang mahiwagang kahon na hawak ni Sharens ay naglalaman ng huling tanong, madam. Pera o kahon? Kahon, ma'am. Kahon. O sige, kahon na daw. Ayan, buksan na natin ang mahiwagang kahon ni Sharens. Ang kahon mo, Sharens? Kaya sinugang beshi. Baliktad. Alright, anong data?
100 pesos load. Yes, congratulations, Yes. Ma'am Veronica. Ayan, itultuloy yun lang po ti agtawag ta. Dadupay nga pa-premyo ting kami ipa. Ay, para Yes. kami ti viewers. Ay, correct ka. Oh, Ana ti ata GMA. kapuso. Tutok to win. Ay, tututuwin. Iti Victory. Call to win. Sino ti Sponsor. Sir Will. Ayan, tutok to win. Call to win. Call to win. Dito And- sa Victory. No, GMA. Ana? Ana nagan ni Willie. Rebelieme. Yes. Itoy. Will. Manuel. Yes. Talaga. oo. True. May karkari nga talaga. Nga isot nagan ni Sir Will si ka. Tana para burmet. Ken kasamet and Ma'am Larissa Vinoy Agliam. And happy watching. And Mami Victoria Morales. Hello, Mami. Hi. And to Bebe Tricia Gale. I know you are watching right now. And Ken kasamet and kablawan tayo bampay ni Ma'am Elinette Deus. Happy watching, Ma'am. And Ma'am Eden Misay Omiat. Mami Melda Lasiste. Ay, nag-request si Bulilising si ka. Sige, Ma'am, ipo ay min tumadamdama. Yes. Okay, hintay man pengarda po gipaay kada iti request. Apo na apgas gayam dati yalangot si ka. Napanahin tamulagat ko. Wan, aman. Kasi na-upgrade data. Oo. Okay, hintay man nga po pat ganti na duma nga request apo kas maning kami mapanakipag-rambak kada Yes. viewers me. Itatangal daw. Anak ko nam si Kamay-May. Na-upgrade. Magmangan tamanon. Lungot, na-upgrade. Ape nga nukwakot ko. Ano? Okay, kasman damo nga request manipod kini Ma'am Ritiel Galdeano Tabora. Teka naman, shishiwi. Ay, dati. Speaking Iso of, dito tayo challenge na. talaga, impuyatak dirabi dito si ka. Inawis ko pa dati dungdungwak nga asawa. May kan ko nag. And kablawan tayo mampay ni Sir Clifford Manuel. Pangurayan kay ni Melvin nga mangipay dati shishiwi. Ayan, standby lang apo dagiti nakad. Ado nga request ita tanghal da. Ipakita tayo. Well, sabay tamapat gantayo si ka back to back. Yes, oo. Back to back meten. Oo, dapat tabangir na. Okay, itultuloy tayo apo ti aga sa sala kay nagragragsak. Happy watching Ma'am Honey Rose Morales Abara. Bandugan taman ni Melvin. Yes. Nga. Bumangon na tibig bigat, tama panakon agrugwat. Yes, Papanam. baby! Ni bakit nakauldag, di pa'y nakaimukmukat. Ala! Agmula kato'y mata, taawan pa'y tipang migat. Tita! Mabising di istomak, ngemrugyara kun tiag dalyasat. Di bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo, iti agluto. Hawan pa'y agas, di banbanong ko, tano sumampeta, sumanao. Yes, baby! Hello also to Ivy Luis. Happy watching. Kasama tan kini Sir Blue Silvero Castaneda. Kani Ma'am Joy de los Santos. Also to Ma'am Geraldine Pasion. Ken Manti Margie Transfiguration Eugenio. X-Series Flash. Naimbaga man nagbibuyayo kay ni kasama tan kani Tita Melda Agnier. And my Beshi Melba Pambin. Sir Melvin Taganas, hello, hello. Kani Angel Robin de Tigre. Sige, ikanaway mo, Melvin. Yes! Siya payin ti aglaba, agraman pantiken brana. Ay! Ay, binaliktad na. Agililad lati amuna, nung mga nakapikpik sa Ay, syakbeta si ka. siya payin ti agitnaw, pagsagad ti lawlaw. Ngaman ano sa tigasat ko, tatungdong wek ni bakit ko. Ay, talaga ulit. Di bakit ko, oh bakit ko,
iti agluto. Hawan pai agas ti banbanog ko, tanong sumang petak sumana o yes baby. Ni bakit ko, oh bakit ko di napayang mo iti agluto. Hawan pa'y agas ti bangbanog ko. Ay! Yes! Dano sumang petak sumana o yes, sisiwit. Happy watching also to Ma'am Amorita Calizo. Kasama din kay ni Ma'am Aurelia Agtunong. Also to Ma'am Magdalena Pangdan. Ken kasama din kay ni Sir Ronelio Sagun. Happy watching! Yehey! Alright. Ayan, dahil tama tiragragsak man ni Melvin. Nalingag, Yes. step kung sika mo na step True, dati kasi pagka nakanaway ko na, nakasursuro. Yes. TikTok. TikTok, ay, dapat kaya makuha na si Kamad, adal na. Hello to Sir Burog Manuel. Tayo ka naman ko itong titaltalon, madam ko na. Sige ta, ipaimin to yun na namin pa lang, dagiti mo na nga request, kapsat. Yes. Can happy watching also to Sir Albert Andres. Ito na yung Mothering Center, iti Banda, Ilocos Norte. Yes, hello po. Madam at Happy buya na. watching. Napanatay requeston, mag-ibagakan kapsat. Kasama kini Ma'am Juanita Manuel. Hi po. Ay, paborito na. Dati kinantam, ay tayo record mo nga kasta. Ana. Tayo, upo na ken maudi. The first and last command? Yeah. Yes. Talaga nga pa, paborito ni Mami Ajay, Mami Oo, Nits. ayan, ipaay tayo ito damdama dagi siya request da. Okay, Yes. sabali Ma'am pa yung request. Manipod pa ilang ken ni Sir Tony Salano. Ayan, dati ka naman nalaglag ipem. Awan tinagkurkurangan na. Okay, ipaay tayo man kabsan. Hello to Ma'am Jeanette Tagayuna and Sir Doming Combis. Yes, ayan. Kaya ipaay tayo man dito nga sonata para kadagitiya. 290 eyes. Kasanjak maaklong panakapukaw ko kakaiso na nga ayat ko jagman ninamnama ama suliso ka bayat kaawan ko narukup man gaya dayta na Narigat pang buo. di mo pinanuno to'y sakripisyo rigat ko keto no pakaragsakan di panagsagaban awan mabaligo no namnaman adin akong kasapulan siya kung tayong lipatan ninaragsakan ijay resort na Ay, resort! Pangubusan kangaru Wow, social! ngem nunum detu aldo nga ang babae ka pamakawan ko dyan may panamnama nunam naman hangin akong kasapulan siya kung tayo lipatan laglagi pem hawag inakurangan ken na
Rachel Joy Acuña. Yes! Kasama kaniya Pebrero Diaz. Hello, February, just kumadre. Yes. Damdaman DJ request mo. Nunarasan ka, ijay Kaaruba. ay ako, palapusan kang aruba. Anak, palabusan. Ay, palubusan kaya La. po. Ngem nudum teng tu, adaw nga aglalaki ka. Panagkayang ko dyan may panamnama. Nakarkaraman dahil din siya. Lunang naman, hadin akong kasapulan, siya kung tayo lipatan. Naglaribel, hawan din ang kurangan, ken nagpasulan. Tatuloy ayak nga ipanik na, katawan kumanda. Nang di subat mo, dasal kelindo, puso di sinugatan. Hapkes ken panaan, linak-linaan, ken kaaman ang alila. Hapkes ken panaan, linak-linaan, ken kaaman ang alila. Alright, that was a song, Lagu-Lagi Pem. Ayan. Isagsagot naman iti, 323 eyes. Alright, sa bali pang request. Kan kasama tan kablawan taman pa ni Sir Clifford Egal Balbin. Yes, kasama kini Tita Kulita Madrid and Sir Hilbert Duenden Kanaway. Hello po. Yes. Sa balming nga request. Umanay kadilat ka, iyak ko di maminsan, gaysa sa runggar mo, gayso bang punas mo, di amin ang dagkurangan. Kasanukan met daytoy puso nga agibtur di sa ken limdo. Duwag na nayon ngawan lang oras mo kaya. Sawing man kanyaki kunong nuwa dame laing patego. Tadi bupay pagkang dagiri akan itu uray ang bukmet nga among asikang kay kailiw ko. Tapnon di agpatnag adda kambet ko'y sibay ko. Marik ng lakma daytoy ili ko ka adda oras gaglemesak iti lulwa kasanu arik na ulimek tiyak pagnang kit ka sa sarita bukod ko ang konsensya. Alright, ayan, kagablaan kong pahit niya na imbag na pinagbibuyan na ni Kumadre Cruz Clemente dita Hawaii.
Kasama din ang Tita Remy Lorenzo Jerez. Fern Talpak Jr. Hello sir, Manipit Pilanta, Riyadh, Saudi Arabia. Ken kasama din Ma'am Aida Equilania. And Ma'am Debbie Jane. And sir, Ma'am Josie Ramirez Claro, Tanay, Honolulu, Hawaii. And also to Auntie Helen Newman, Kenny Mama, Remy Lorenzo Perez. Hello sir, Sebastian Vintero. Sawi man kanyak di puno nuwa dame laing patego tadi bupay pagka dagiri akan itu uray amuk met nga among tasikang teka iliw ko Damnon di agpatnag at dakamit to'y sibay ko Marik ng lakuma Day di iliw ko kinka At da oras Gaglemesak iti luluwa Kasanu arik nawe uli mekti agpatnang Ket kasarsarita bukod ko ang konsensya Ket kasarsarita bukod ko ang konsensya Kita serita bukod ko ang konsensya. Happy watching Ma'am Gian Parawan, kay ni Ma'am Lourdes Madrid. Also to Sir Edel Pagawa, kay ni Ma'am Lay Vigilia. Hello also to Ma'am Ruth Clemente. Isagot mi man diri nga isagot man ni Sharon diri sonata kay ni Auntie Doris Acuña Tutup Simons. Yes, kablawan tayo Ma'am ni Ma'am Agurilia Besawez, kita na Canada. Kasama kay ni Ma'am Elsie Rosales. lost in the dark.
dapat i-request manibad pa lang ni Ma'am Doris Apuni at Tutob Simons. Kablawak pampay ni Ma'am Emily Manuel. Ayan, agbibuya ka no pa lang with awid agapudji work na. Kaya kasamitan ka ni Ma'am Ana Mexica. Sa bali mampay nga sunat at tinakman metay pa ay kas request ni Ma'am Zenny Jose Basilio. Hello also to Ma'am Edel Pagawa and Ma'am Lady Hilia. Sana'y dinggin mo ang awit kong ito, awit ng nagmamahal sa'yo, awit na may pag-ibig mula sa aking puso, ang awit kong ito'y para sa'yo. Lagit ang bawat saglit sa piling mo, ligaya kang tunay sa puso ko. Di ko mapapayagang mawalay ka sa akin, ang nais ko'y laging kapiling ka. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang kapalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Ikaw lamang ang siyang lahat para sa akin, ikaw lamang ang siyang mamahalin, ikaw lang ang siyang tanging nagbibigay sigla. Ang buhay ko ngayon'y may halaga. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin ko. Yes, sabi ba yung sunata kini sagsagot kumampay apo kini Mami Juanita Manuel, kasamit na kini Sir William Manuel Sr. Also to Ma'am Larissa Bidoy Agliam, ken kasamit na Uncle ko Benjamin Buyani Tanay Hawaii. Kaya nang naman ako natin nag-request ni Ma'am Zenny Jose Basilio. Ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na magpakailan pa man, ikaw ang iibigin, ikaw ang tangi kong iniibig, ikaw ang aking mahal, magpakailanman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo, kahit na
ikaw ang iibigin ko. Happy watching also to Sir Arthur Agmata. Ken kasamet ten kani Ma'am Melflor Tagayuna Hamon. Hello kini Ma'am Fermin Ubaldo. Ayan, bali pagpailangitan na Carson, California. Sa bali pa yung request. Yes, and also to Ma'am Vilma Pusag Maneha. Ayan, hello po sa inyong lahat dyan sa Canada. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Hello to Sir Dennis Madarcos Lacamento. Also to Ma'am Minda Lasiste Alindayo. Sabi ni Ma'am Jolian Moises Dawa, we go to a party and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light in your eyes, and the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. Yes, kablawan tayo mapay ni Ma'am Cecilia Dumawal Martinez. Ken kastameten, madamang Buya. Lana Muna is watching. Sabi ni Mama Sushans Valencia, And to Charlie Angel Corbus. it's time to go home now. Kumusta, kumpad? And I've got a key, so I give her the car keys, and she helped me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Oh, my darling, you were wonderful tonight. Sagsawad ko man iti nga surata iti Team Burnay, kasamit kini Sir Will Manuel, happy birthday. Kasabi kini Ma'am Grace. And hello also to Sir Albert Manuel Julian. Kasama kay Ma'am Maribel Nicolas Respicio and Ma'am Emily Manuel. Kasabi kini Sir Jesus Valencia ita Sulciano, happy watching. Yes, kablawan tayo mapay dagiti staff of 10 Hair and Nail Salon in Cebu City. Manibod pa lang kay Ma'am Lay Vigilia. Happy watching to all of you there, Ma'am. Yes, kasabi kini Sir Dominic Moises Dawang kini Ma'am Nora Madrid. Alright, sa paliping request na Paul 1 GSM.
request ni Tito Jomar Rebelco. Tita Marcos, ayan. Balagip mo pa'y biyag ko, di damot na nagamam mo. Ginamag mo ti Facebook ko, iniyawin nagjay mansion yun. Oy, mayaman, besh. Kasla di maumpo, dagiti yaraksata, ngimapay na maliw ka. Syaktiin ka kinauman, iti kaawan mo, nagsakit ti pusong ko. Di na nasursurok, aglirok GSM Blue. Tanumabarte ka, kinakmeten iyulda, ngem dumaw sa wana. Rupam manentiyak parang kanya. Aniyan na nagsaka, di damutan akayata. Nagpatpat naguray, basitawan turog ka. Di mo pinanunod, di nairong nga arakot ta, isukat nagti sa bali. Tong itera a babae. Alright, ayan. Kalaingar nga tumong ita. Ay, wasiga. Kasabi kini Tito Daniel Layugan. Happy watching, Tito. Oo, and also to Sir Bong Ramos, hi. Ma'am Nora Madrid, Lita Madrid, hi. Kasama ni Tito Babes International. Yan, kasama rin ka ni Ma'am Juanita Manuel and ni Madam Shushains Valencia Esta. Iti kaawan mo, nagsakit ti pusong ko. Di na nasursurok, lumidok GSM Blue. Tanumabarte ka, kinakmeten iyulda, ngem numaw sa wana. Kasla kala nakarabaw kanya. Aniyan na nagsaka, di damutan akayata. Kaputi mas na, uken anay sawang ta. Di mo pinanuno, di nairot nga sinulto, insukat nagti sa bali. Tay subsuban a babae. Aray ko aray ko, Sorry. aray ko, aray ko. Aniyan na nagsaka, di damutan akayata. Nagpatpat naguray, pasit awan turog ta. Ano, basit? Di mo pinanuno, di nairot nga arakot ta, isukan nagti sa bali. Mamay Sampay! Ana, Alam, Mamay Sampay. di mo pinanunod, di nairot nga arakot ta, isukan nagti sa bali. Alam sika. Taga happiness a babae. Happiness siya na nukodeta. Jading rasa paklusan. Ana, Aniyan naragsakta di damutat at kaita. Gabuti mas na, oh shit, may sawang ta. Di mo pinanunod, di nairot, asinultop, sukat nagti sa bali. Kotong
magiababa. Alam mo, Jinke! Jinke, sulat nagsaua. Di mo pinanunod, inairot nga aragot ta, isukan nagti sa balim. Agat kalding ang babae. Alright, ito sa song GSM Blue. Sorry, sorry. Ehe. Gusto na ka na tagat kalding ko. Alright. Kablawan naman pa ni Sir Ernesto Dawang Jr. Di ba nagbibuya na? Kan kaya Sir Virgilio Salarzon. Yes. Also to Ma'am Baby Joy Aganon Delim. Ayan, happy watching to all of you. Alright, sa bali man pa yung request, ipay man pa dati yun nakainlas bangan kulotizing. Hello, Ma'am Nancy Rikiwag. Request na dati, Ben. Ayan na. Awanak man ni kasilong mo, alingag mapitik to'y puso. Tapnunin ka may tek-tekang kay papanan, to'y napuno ang panagayat ko. Hindi nga mo ayat ko, balikas mi karayo. Ang pangibig saan gagarken nilip ko, nga agsadag di darpad mo. Iwaksin ni panagtuado sa grabeng tatilipnos na. Tuyayag ko para ken ka, at nanayong awan patinggan na. Mensahe di ayan, siya sino ba'y di pangyawata. Dudilaeng siksikan at puunday tuibiyang. Kablawak man pa ni Auntie Eileen Espirito. Kasamitan kay ni Ma'am Espinosa Butak Valley and Ma'am Susana Agasita. Kasamitan ka ni Ma'am John Junicio. Inka kumasa uyute samit giru dedi ayan. Tapno nagsangtak rimat kaungga awang tungpang arapap tatibiyang. Iwaksin ni panagtuado sa grabeng tatilipnos na. Tuyayat ko para ken ka, at nanayong awang patinggan na. Mensahe di ayan, siya sino ba'y di pangyawata. Dudilaeng siksikan at puunday tuibiyang, at puunday tuibiyang, at puunday tuibiyang. Hello, happy watching to Omar Caniedo. Dati man yung sonata ket para kanyam Sir Will. Kaya isagsagot ka naman iti ikingungutam nga asawa ni Ate Rosalita Bladilio Manuel. Iti dati nga ingkapanag kasangay. Wow, nag-sweet. Sa pagpatak
Nang bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula nung matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, ngumingiti ng puso, aking puso. Pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumpay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. At hindi pa ko umibig ng ganito, at nasa isip makasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal, biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y ikaw. Yes, happy birthday, Sir Will. Manipod pa lang iti. Ing-ingutam nga sa ni Ate Rosalita Vladilio Manuel. Wow, nag-sweet talaga, Bresh. Amon. Isagutan pa iti dungdungwen na nga asawa. Yes. Kaya na, kasamatin kablawan tayo, pa iti manabuibuyan ni Ma'am Wilma Badamba. Kaya ni Ma'am Ati Baldonado Magbaleta. Sir Victor Lorenzo, happy watching. Kasamit ka ni Auntie Zenny Dumani Cotor de San Juan Ilocos Sur and Ma'am Charmaine Joy Baradillo. Alright, kablawan tayo mampay ni Sir Jay Sunio Salmarin, Itanay Kabugaw, Ilocos Sur. Right. Hello
also to Ma'am Margie Luis Tolentino. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Nakasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso. Di kaya'y sumabay rin ng pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mong miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa puso mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ang boses mo'y ibig kong marinig. Please tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mong miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa puso mo? May signal pa ba ako sa isip mo? Hello, my love, kumusta ka? La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Alright, that was the song Lobat na ba? Ang pag-ibig Lobat. mo. Okay, kanyo ka rin mag-load ng Melvin. Kanyo Yeah. ka mag-blobaten. Alright. Oo, ayan. Oo, sa baliping request. Sabi ni Ma'am Susana Agasita, happy watching. Oo, ayan. Ipapay ko man dito nga sonata para kin ni Tita Colita Madrid, nag-request iti. Umuna kay mauding ayat ko. Hello also to Sir Eduardo Haranilla kini Roger Tacardon. Tsak maamin pananglipot mo, kakaiso ng ayat ko. Pinagsagaba itilim do na puso.
sula apingaing kalangan nasayam ti kalak amak ken kaan nagaya tabi na'y bayan na lipatin ka ni ti kunak ngemjak maarami gaput ranggas duel mo ken gulir isut mangipalagi ni ayat nga tukit mo ang nanayon to'y puso laglagi pem nga sikalat inayat ko nang italkak to'y amin ko keti karig nga sikati umuna ke maudi ngayat ka sapay masarakan tinapod na aragsak mo. Happy watching, Ma'am Rosemary Anor. Ma'am Evelyn Ramos. Siyak maami pananglipot mo kakaiso ng ayat ko pinagsagabang itilindo na puno puso awan nagkurangan jakamot nagbasulan apingaing kalangan nasayam ti kalak amak ken kaan nagaya tabi na'y bayan na lipatin ka ni ti kunak ngemjak marami gabut ranggas tuwel mo ang gulir isut mangipalagi ni ayat nga tukit mo ang nanayon to'y puso laglagi pem nga sikalat hinayat ko nang italkak to'y amin ko ketin karing nga sikat kayo muna ken maudi ngayon ka sapay masarakan tinapon na aragsak mo sapay masarakan tinapon na aragsak mo. Yes! Ladies and gentlemen, my. Nalpasan. Nalpasan. Kamu ka dapay. Alright. Ay, kagusak DJ ah. Why? Dito man ka maminsan. Sabi gini kablaw man ni Nana Leonora Makatbag ken ni Mamang Christy Fuse. Yes. Kaya kablawan tayo pa ni Ma'am Melanie Villares. Hello ka nung apo kente dunduwen ng alakay na ni Sir Samuel Farinas Jr. ito na Hawaii. Ken kasama tendi katugangan na ni Sir Samuel Farinas Sr. and ni Ma'am Alicia Farinas. Happy watching to all of you, Ma'am and Sir.
Kena kablawan tayo mampay ni Sir Michael Rivera Itamet, Maui, Hawaii. Yes, Also to hello. Ma'am Garcia Paduran Novi Jane. Yes. Yeah. Sa bali pa yung request, malibad ka ni Ma'am Edita Agbuon. Hello to Sir Danilo Layugan. Sexy ka, Sexy na. laing di nakasara ka. Dardarip-dipip, apakabuklan tu'y ayan. Awan pulong, Awan pulos. makaarta ti kinapintasyon. Wow! Ket di na liplipatan pangaasim biyan ko. Yes. Siksika Na sexy kam amin. ken laing ti nakasara ka. Dadarip-dipip, apakabuklan tu'y ayan. Awan pulong, Awan pulos. nagdalka nudisika. Ket di na lipliputan pangaasim biyak ko. No awan tut panagayat mo kaniya. Sawim laeng ay balipas, di ka kumagaman. Gentay ang pamarangka, nga adapay la patek ko ka. Kas mula kegen pinugsa, taayat mo kaniya. Game na siya tol, dahil di munton ipatpate. Ano sa tigasat ko, ngayon pa ay mukaya. And happy watching also to Ma'am Charity Layugan. Kasama din ni Kumadre Ronald and Ma'am Janet Taroma. Ma'am Rosalita Bladillo Manuel. Kenny Ma'am Elena Patinga. Kasabi kini Ma'am Rachel Dayapos kini Ma'am Sino nga ma'am? Te Jess Ananagan na ikadwa na. Sexy ka, Nauma akbet na sexy si ka. laing ti nakasara ka. Darip-dipip, Kitang bandat na, nagkamulitan. Alang arot tigayap mo. apakabuklan ko'y Alang arot tigayap mo. Nalapsat. Nalapsat ka, Ay, thank you, Lanta. nagtalkag, nudisika. Ket di na lipliputan pangaasim biyak ko. No awan tut panagayat mo kaniya. Sawing laeng ay balikas, di ka kumagaman. Gentay ang pamarangkas, nga adapay la patek ko
sa tigasan ko, nga impay mukha niya. Ano sa tigasan ko, nga impay mukha niya. Yes, happy watching also to Sir Yetbo de los Santos. Kasama Yes. din kini Jovelyn Agliam Bucabel. Sabi kini Ma'am Cristel Marie Ladia Campos. And to Ma'am Nancy Juan. Kasabi Happy kini- watching, Madam Nancy Juan. Sabi kini Ma'am Josie Kalakala Genteng. Happy watching. Kuna ni Madam Jenalyn Torada Casaneda. Madam Nancy Juan, buenos dias ate. Thank you for watching. Isagsagot ko man met deto yung sunata kini Sir King Acuña. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall. Yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. Well, all my dreams are heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny.
when I'm racing with destiny. That in that one moment of time, I will be Alright. Woo! What a powerful voice, Sharon! Thank you so much. Manibod pa lang kani napanandad best ng ibaga hitayon. Sir King Acunia, ayan. And kablawan tayo pa ni Sir Patrick Tayamen. Also to Sir Harry Santiago. Beshi Giancarlo and Mylene Castro is watching. Kani Sir Harvey Hugat Candelario. Sa bali pa nga request, manibod pa lang kini Sir Albert Andres. Ay! Diyos ko, Lord. Anak kwem, uray lang nga timbayab si ka. To all the girls I've loved before, and the baba who travel in and out my door, I'm glad they came along. Sorry, talong. To all the girls I've loved before, Boys ko na met to all the boys I once caressed. Wow. And may I say, I've held my best for helping me to show I owe you that I know to all the boys I've loved before. The wind of change are always blowing, and I'm dead to you. And every time I try to stay, the winds of change continue growing, and they just carry me away. To all the boys I've shared my life, who've shared, who now are someone else's husband, I'm glad they came along. Sorry, talong. To all the boys I've loved before, to all the girls who care for me, who fill my nights with ecstasy. They live within my heart. I'll always be a part of all the boys I loved before. The wind of change are always blowing, and every time I try to stay, the wind of change continue growing, and they just carry me away. To all the girls we loved before, who traveled in out your door, we're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we loved before, to all the girls we loved before. Apo ni sa Sir Andres dito, who traveled in and out your door. We're glad they came along. Sari-saring talong to all the girls we loved before. Alright, that are Sir Andres, pasensya ka na. Sir Albert Andres. Ayan, ito yung pagkablawan ni Sir Robert Ramos. Sir Donald Gamiao Jr. Ito na ay senior gayam si kahit talo na apayaw. Ken kasama ito ni Sir Daniel Baswell, Manipolitika Bugaw. Inaman kablawan iti Baswell family from Taguig City. Ayan, pangurulayan man di ipaay ni
May, te request na pala di kalman kabsat, mapandaman patgan. Inagpapikablawan ni Ma'am Charity Layugan. Also to Ma'am Evangeline Ladia, Ma'am Ludivica ano dito ay Makasadog. Ayan. Kanya Ma'am Susan Repilio, ite Batangas City. Also to Sir Romel Dumanico and Sir Harry Santiago. Happy watching to all of you. Hey, belated happy birthday kina Evangeline Laja Idikalman. Happy birthday. Yes, kan kablawak met ni Beshi Ronaldin ang agbibuyad ta Malaysia. Ayan. Hello, Best Giancarlo. Hi guys, good news. Hello also to Sir Joel Bermudez. Happy watching. And Mara Ma'am Collection. Nancy Dakiwa. Click the link below and you'll get it for $2.99 and you'll get a bonus of karaoke music video. The collections include Muling Binuhay Mo, Kumusta Ka, Nang Sabihin Mo, and of course to all my friends that only speak English, we also have Better Than You and Lost You Forever. Your support is very important to me because it allows me to create more music for you guys. Thank you so much and mabuhay! Ayan sa pati request. Muling binuhay mo, the International Babes. Oo, the Babes International. And also, isagsagot ko pa dito yung Sonata Park. Ito kaya aming gagawin kagapsan? Yes. Kan kasama kiniya, kumadre ka Pebrero Jess. Oo. Muling binuhay mo. Hello to Sir Edwin Partido Ibuyat. Ka ang nagbigay sa puso ko, ang tunay na pagmamahal na di mapaparisan at wagas ng totoo. Ito ay iingatan ko, umasa kang ang puso ko ay di magbabago. Dahil nag-iisa na lang ako, ayoko na magmahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon'y naririto. Muling binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-iisa't ayaw na sa mundo. Ngayon ika'y saya, pagkat kapiling ko
Mother Rinalda Agnil, Tita Lita Madrid, hi. Kaya kasama kini ate ko Janelina Castaneda, Turale. Muling binuhay mo. Ano may mailaw-lawago? Ana, Ano tayo Jenaline Castaneda, Turate? ayun gayam, baliktad si ka. Pinabalasang uman ni Oo, Manageron oo. sika. Aha! Oh, hi! Oh, hi! We have a visitor. Yes. Children, stand up, children. Alright, sakbay kayo tayo manituloy ka kabsat. Tigipay man tison sunata. Hintay man pa'y lang agpakwasika. Correct ka. Hintay. Ako. Sprayan nyo ti kasta. Sprayan nyo ti... Alcohol. Alcohol. Yes. Nagdawil ya. Sprayan talaga. Wow. Ayan na. Ayan, itayon tabayanan ka kabsat. May unexpected when no, umay man bimisita ka dato yung tatangaan As in no. Aguri ka tayo mamutay damdama. Excited nga ro. Excited ka. Di mo din ka sprayan na ya. Hanga siya nukwan. When, hindi no ka, director. Napanamon. Director! That is sprayer na. Allah! Hanga director nukwan no, nagis-spray. Ano? Sprayer. Sprayer director. Kumuli na sprayer director. Dami director nag-spray. Sakbay man ako ngayon tayo Yes. mangipakay. Ay, abantay. Dahil model tayo ko na agpatawag tayo man kakabsat kat adu nga pampremyo. Oo. Kura ta pumili ak panigamag. Gore ka. Dati man green kanya. Pilipina! Ay! Naragrag tayo cellphone. Naragrag ta 100 load. Yes. Okay, agtawag Gore ka kayo. man tadunggag man no ka. Agtawag kayo lang kakabsat kan gagayem tayo same number 0929-4646-7733 kayo man tawagan. Ayan. Yes. Okay, aguri kami ti caller. Tawag, parpag, When, paspas, turuas. kaya nakablawan tayo man pa ni Beshi Maylin Castro. Ayan. Apay, dagiti Team Tiger and Friends tayo. We love you all. Ayan. Yes. Subar sa rulumit dati next project the best. Ay, hello. Yes. The caller tayo. Ay! Happy watching to all! Amyanan Boys! Yes, And hi. Sky Blue Brothers. Yes. Yes, hello. Good morning. Sino dati, ma'am? Ni Jalin. Ay, Jalene Durante. Sebastian. Well, Oh, wow. Congratulations, Ma'am Jalene. Ayan, nakapagtawag ka. Ano nga nagtipiliem? Itatang color dagiti boxes, Ma'am. color. color red. Red! Napuro uno. Oh my Ay, my! doon naman minsan parang Jeng. Titul ta pagiging gumantang ka tindol na Sharon skin may Oh, mayo. Sharon sila taga may mayang. Isa ba tatapilpil yun? Daya. Oo na eh, sika. Nakadlaw ka. Perme. Barbara. Haan. Duha ang nga ni Melvin. Wan, dahil ito ang bulubite. Wow. Ito naman. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Bulabantet. Ito naman ta interview. Tamamot ka sa tatay. Barbarang hangasulot. Na igaman nyo deta na Nagkurikurat kapakagbaliw. siya. Wen. Igaman nyo kapakagbaliw panunot na. Ayan. Sige, may bay. Anamat timorik ng batata sikat pinili da. I'm so happy. Yes, Jalene Turate Sebastian. Ayan. Congratulations once again. That iti first offer ko itatake ni 150. 150. 150. Pera o kahon? Kahon. Ay, kahon. Kahon. Sige, laingom tumawar. Times 2. Nagkarit kasi ka. 300. 300 pesos. Pera o kahon? Kahon. Kahon. Madi. Madi mo bra. Okay. Manong tawar mo? Nakarit dati ko. Nakarit dati para tawar ka sa ka. Agpampanunutak. 1/4. Manong 1/4. Ka 300 plus 1/4. So 150. 750. Ay, 450. 450. Madi Madi Mano Ano? 140, 300. Jakam mo. Apo Uri mo siya siya, ka. jakam mo. Pagkuntarong pa lang, dali tayo kinetic ko kat mo de. Manager to the rescue level. Dati mati 75, ano ka ba? Si kamot kami. Okay. Oh, mati 375. Pera o kahon? Kahon. Kahon. Kahon talaga. Agtungtungtung 375. Ala, sige, tayo reveal tamang pailaang. Tamal, parang no, agpa-color tayo tupay. When? Agbalyo panunod mo, pera o kahon? 375. May sakit di Kahon. kayo.
Cake, kasano kadakla. Tibatit. Ayan, Baka nagkahon man ka no. nagsala-sala si ka. Nagkahon ka no si ka. Kahon, ala, i-reveal i-reveal mo. ko yun kakabsat. Adupay, di pa premyo tayo, Yun, apo. Adupay. Okay. Ops. Oy, congratulations. 100 peso load. Ala, sukatan yun. Ala, yung kasukatan ng best. Ay, i-reveal mo matlang tayo, jackpot tayo. Okay, dati Jackpot. jackpot tayo nga Di mo, color. di nakto mapinili ngamin kat igam ko dati ni, Isot igam ko dati ni, Ay, ko na ni manager ni 500 dagusen ko na na. Aba, apo, tiba-tiba ni manager Nagsayang, sika. di nakto mapinili. Yes, like Yung kasukatan ng baro. Kasukatan ng kabsat. Kakawablaw naman pa ni Sir Romel Dumanico. Yes. Happy watching, sir. All right, sa bali man pa yung request. Hintayo patgan. Ano ba ito? All right, request manipod pa ilang ken ni napananan. Ma'am Odette ni Sperosh ken Ashley. And also, anak ng Cagayan is watching. Thank you so much. Ken ni Perry Mar Nostares. Day, isukanot pili data Silver nga main. Hello to Sir Kenneth Maluyo, Itanay Valdez Marcos watching from Malaga, Spain. Thank you. Ayan, hello sa inyong lahat. Kasama tan kini Sir Wilbert Maluyo. Ayan, happy watching, sir. Thank you so much. Ayat kin suporta IT Victory Band Live Jam. Okay, pangururayan kakabsat. Napoy kablaawad met ni Best Nancy Dakiwag. Ken ni Ma'am Melby Martin. Hello also to Sir Sebastian Vintero and ni Kathleen Dumanico sa Emilia at Vigan City. Alright, pangurulayan. Okay, dati bisita tayon. Alright. Ay, madama pala chika-chika da. Okay, tapat Sa bali pa yung request, When? ikakarigatang manapo. pangurulayan, intay to ayaban dati guest tayo tata. May simbarungkar. Beshi Giancarlo, happy watching also. Kenya Jolly on Moises Dawang. From Yang Constantino. Minsan madarama mo, kaibigan, ng problema. Minsan mahihirapan ka at masasabi, di ko na kaya. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masuntulan, o di kaya ako'y tawagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundo walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, minsan nadarama mo ang mundo'y gumuguho sa ilalim ng iyong mga paa. At ang agos ng problema ay tinatangay ka. Tumingin ka lang sa langit, baka sakaling may masuntulan, o di kaya ako'y tawagin. Malalaman mo na kahit kailan hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, huwag mong sabihin nag-iisa ka.
Dito sa mundong walang katiyakan, hawak kamay, di kita bibitawan sa paglalakbay. Sa mundo ng kawalan, sa mundo ng kawalan, hawak kamay, hawak kamay, hawak kamay. Sa mundo ng kawalan. Ayan bang hawak kamay. Yes, thank you so much, Ate Jing, and happy watching to Jess sa Assistant Leongson. All right, ladies and gentlemen. Ayan, kasman na po na iya baga kita tayo. Tayo man nga rin po ayaban when no iwi am mo deti may man ng surpresa kada tayo. Hangan, datay tinang, ayan, I mean, imbes ko mga datay timang surpresa, datay tina surprise. Yes, unexpected visitor na tayong Alda. Yes. Ayan, maniwid pa lang iti old school jam. Ayan, Yes. dati friend tayo met na may isang nataraki met si ka. Alright, tinakpan nga rin na po awagan. Itinataraki ken kasameten dungdungwen pa yung kadkadwamet iti lubong iti musika. Hangko tungtung woo. Ano ka rin si ka? Ayan, ladies and gentlemen, presenting to you, the guy in halos pareho tayo ti kwasika. Wow. Kalalas bang dati uniform. Achar. Magusto ka man dito ba doon na Well. bulong-bulong na. Dati na interaki nga niya. Charlie Angel. Ayan, may katuyan Charlie. Ayun, Yeah. maraming salamat. Sa in fairness, nakapinpintas pa ng amo yung kanya ka. Siyempre. Una nakita Siko, yung uniform, best. pero okay naman ang mga uniform niya talaga. Ako na. Victory Band meets Old School Jam. Walang problema diba? yun. Walang problema ka. Yes. Alam mo yung papagaya, makablawang kayo iti animbag, malam yung aming isang kapada. Kadigitay saan nga kapada iti oras. Aya, Luzon, Visayas, Mindanao. Kadigitay at tapel lang nga pong agpupubog na nalamis nga kwarto check out kayo. Aya, kasama Nakaro? Agablawan tayo matapos, digiti sa amin nga security guard, nga han nga unay nga mapuypuyatan. Kan nakasamutan, digiti ako konsehales, kakapitan. Kan sa amin na pong viewers, iti Victory Band. Pero makaapelo da, papagayam, nagadot viewers da. Samantalang kada kami, nga old school jam, 40 lat viewers minaragsak kami. Yes. Yes, ganun kami. Kasi ito talagang musikero papagayam, urinod pagkikitanda, musikero isa musikero. Di ba? May sa lubong mi. So, madamdama, hantay maiwasan lata di kita nga bashers, pero I don't care. Ayan. Yes. Kung bagada kami, agkakadwa kam lata urinod pagkikitan. Bit importante, awan pa iti live streaming, awan pa iti sponsor, awan pa iti viewers, Agkakadwa. Yes. Di ba? Ganun Ano, yun. kaano nga tawon, di na udita nagkadwa. Hindi kinakadwa tabelan mistika. Wow. Aman talaga. Yes. Kadwa mi ni Mistika. Ichay Ilocosur. Nabayag na tao-tawa ng digiti comedy. Stage show. Komedyante man ipon di Komedya. Manila. Ayan. Isa nga, kada kay amin na po nga agbibuya iti Victory. Hanak nga prepare, nakachinela sa sila ka mapanagraep. Unexpected ka talaga, Besh. Yes. Nga mapanak ko madya balay da sharens. Kung gabong may kalatatuyan ko na alakawan ako na. So nga, Hanggang prepare nung nakabangbang lukamot si ka. agling lungatak pelang sika. Nagnanam. Gana siyempre. Kada kayo amin na po talaga makita-kit na pipintas dito teamwork yo. Good Yes, job, thank you guys. so much, Besh. At ito masiguro pa nangawis ko kada kayo old school jam. Ano san yun? Umay mo po ma-share yung old school jam. Ayan. Usaran yun to. Manong kami, ano Magustwak. Okay lang ko rin sa kapulo kayo. Magustwak lang una ito yung uniform mayo kasi na pang nutrition month. Amom na Oy, ka. kita mat. Kita mbot. Evidence. Nutrition man. Kunangkot. Evidence. My God, I hate drugs. Pero in fairness mga kaibigan, talagang nabay kami kan nagkadkaduan ni Jingjing for stage show. Stage show. Nagkadkaduan min concert. Sungahan nga pagawan kada kam ti pa nagkiinangaw, Wen. narot. Pagkas na lang nga talaga, di ba? Kailangan ng arutan sa harap ng camera. Nuti alak da, Besh. Nuti alak da. Apay. Nakadado. Dahil makatagari kami di likod ti bus no agawid kam ti parbangon. Bueno. Kas kamlat pasaheros ko. Okay.
Lagip din na palabas. Alam mo, Yes. papagayam kada kayo amin apo. Ayan, ti Victory Band. Thank you so much. Iti panang welcome. Iti Victory Band. ay sure han ti supupukal Victory Band. Thank you so much ti panang welcome yo tinumotive yang kan customer na po. Ibagik iti grupo iti old school siya manipot ti Lawag City. Thank you so much Victory Band. Ayan. So teko na kon at time will come umay kay tumot di ayan mi. Aya. Yes. Pasensya kayon awan aircon mi di jay. Wan. Hoy, agkanta Fresh ka kano air. kunada. Fresh air mo di Jessica. Agpunta ka doon ka kumanta, besh. Oh, si katagmultan no di ka kumanta. Mano no kwan. Mano agad. Ano nga ruti kan tata. Ado. Dadala Ado. takantakon. Dadala Okay, takantakon nga alauna. Alauna. Oo. Isumalaga mo kinablawam. Dagi tayo madama pa ilat palamiis na, besh. Ay, wan. Alam mo, papagayam, daduman nga sunata ka, kahit kuman nga isagot, para man ka digiti sa amin ang viewers po, iti Victory Band. Maraming salamat once again. Eto na. Wow. Ayos, dyan mga kachong. Rock and roll. Alright. Para kada kayo amin na po, pumasangwak. Makita to chinelas ko, visit. Ladies and gentlemen, once again presenting to you Mr. Charlie Angel. Tas mga ating kanang kamay! At sa mga awagyan ka oras alas 3 di parabang mangiging mo sangit sa miwen ni Aya. May sa papel na sirayag tasibay mo. Ako na ay ayatin ka. Di may sa anang tetkan ka, kat busong at rupakan ka, ngem di mo pulos pag-ampel. Tagtagain pena ka, to'y kantamang sagi, tapusong siya tagrayong ka, ngaminawa kapat badam nga dagkaong ka, awan makabulot nga dagat to'y puso. Sikalaeng biyag ko nga minawa kapat badam nga dagkaong ka, awan makabulot nga dagat to'y puso. Sikalaeng biyag ko. Ayun. Alright, so once again kada kayo amin na po para kada kayo dito ay pinasikat ni namotive yang alas 3 iti barbangon para man kada kita mapanmanguong. Ayan. Mapanmangrapong. Di may sa anang ka kat pusong at rupakan ka, ngam di mo pulos pag-ampel. Tagtagain pena ka, to'y kantamang sagi, tapusong siya tagrayuken ka, ngaminawa kapat badam nga dagkaong ka, awan makabulot nga dagat to'y puso. Sikalaeng biyag ko nga minawan kapat badam
kalaeng biyag ko. Si kalaeng biyag ko. Si kalaeng biyag ko. Maraming salamat. Yes, palakpakan tayo nga po ni Sir Charlie Angel. Dito nga po nga sunata kita originally composed and of course, Bale, second, ako pa. Muna, dito ikot si Kalaeng by Bobby Yakapin. Yes, Sir And then, Bobby. dito, revive ko, so nagbalin nga alas di Parbangon, so DJ version ko, iso iti Team Matok si Mikat. When? And of course, kada kayo amin na po nga mga ayat iti alas di Parbangon, maraming salamat. Kastamatan, nasuportaran nyo pa ito dan na awan tinagpasulak. Kada kiti amin na po nga sunsunata tayo, ayun. Almost dagiti trending tatangay Ilocano is composition amin ti mo motive yan. Ang galing mo daw, sabi ni Sir Perry Maraming Marlos salamat. Tares. Ayan, thank you so much. Beshi, ano dito may isa lang? Under the production of Rimat Dagiti Bitwen Production. Ay, yes. Yes. Oo nga pala. Ay, mati ka diba? Balik diba? May isa lang. Si Kaplaawan ta. Mareng Freddy. Ay! Bossing! My Ang kapwa God! kami! Talaga? Ay! Diyos ko! Dati may sama nga kapitan at tatalo siya Ilocosur. Mama, Diyos ko. Ni Bossing! Freddy Boy Tan! Yes. Ijay Santa Lucia, Ilocosur. Freddy Boytan, hanga Freddy Baisa. Freddy Boy Tan ko na! Paunay kamutan! Nakadadayo, Freddy Boy Tan ko na! Yun. Apo Kapitan, Freddy Boytan, thank you so much. Kita-kits ulit pag wala ng pandemic. Umay kam to kenjing jang pasyar to. Umay kam to. Yes. Maglugan tanto tayo lugan mo Adada traktor, adada. Ay, gusto daw makipagkilala ni Sir Agluco Garcia Hana ay ma'am pala from anak ng taga Mindanao. Ayan, pwede daw pa pakilala kay ni Sir Charlie. Ayan. Hello ma'am, just search for Charlie Angel. Ayan, so tinaga natin Facebook. Ang galing mo daw, best. Manipid kini Sir Weman. Wow na wow! Ay, nag-enjoy din yung mga viewers natin. Also to Uncle Amarlito Manuel. Yes. Yes, yes. Happy watching, Uncle. Okay, sa mga ipayak-payaro din iti side B, mauding bilang sagot ko para kada kayo aming sangapada. Here we go. Song popularized by Ann Cortez. Ann Cortez. Guri kanan deta. I don't Ay amok deta. Dati permi nga I don't want to talk about it. Song popularized by Ted Pylon. Ted Pylon talaga, besh. KFC as in dog. Apo, nagmayat si ka. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I say it doesn't need to be longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, my heart. If I stay all alone, will the shadows hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the night, blue the stars in
the sky. Don't mean nothing to you, don't be wrong. Oh, I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I say it just a little bit longer, if I say here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Yes, kablawan tayo mampay ni Ma'am Vanji Deos. Also to Ma'am Josie Arisa Tabukbuk. Sir Glenn Corpus. Also to Ma'am Beverly Redotal Balanay. Oh, I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I say here just a little bit longer, if I say here, won't you listen to my heart? Whoa, my heart. Whoa, my heart. Whoa, my heart. All right, come on. Happy watching Burog Manuel from Nagsabaran, Claveria, Cagayan. And to Angel Guillermo. Woohoo! It's a big wow coming from our birthday celebrant, Mr. Will Manuel. Oy, happy birthday, sir. Yes, yes. Happy Valentine's na rin. Sige, Advance best. dalawa tayo. Oh, Diyos ko. Yes, Adamanti request the best. Sorry Kenta. ka, yan tangay tadda ka kano dito yung kanta ang kano deta besh. Ay, Anong Gawid ako. Apo, dito chinelas apo musika. kapag sa mo lang mo ta Islander det. Atos musika. Naka-islander. Ano kakit kita anong babakla ka, Diyos Kita ko. mat, adalabang mo ti sapatos ko. Pagkatamtin na mo'y bakla. Habang may buhay ko na na, pag-asa. may pag-asa ko na Ganun na sa sapatos talaga. ko. Padasang kabalingay kanti birabit ko na. Nga best. Okay, so, I'll give you again another song mga kaibigan. So, actually, ito songs lang sana. Eh, medyo mahal tayo eh. Walang hiya ka. Mariboditi, Yeah. Amyanan Boys. Yeah. Let it be. Our first It's our contender pleasure, dito sa Charlie Tawag ng Angel. Tanggalan. Ano ba bakla? Okay lang ba? When I found myself in times of trouble, Mother's very kind to me, speaking word of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she said right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Amen. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. Whisper word of wisdom. Let it be. And when the broken hearted people begin to all agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance
the day we'll see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. There will be an answer. Let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper a word of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shine on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother's Mary come to me, speaking word of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be. Oh, let it be. There will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be. Oh, let it be. There will be an answer. Let it be. Maraming salamat, Apo. Yes, thank you so much. Yeah. Tempo ka natin no, let it be, letter C. Letter B, letter E. Susunod na letra, letter Grabe, E ko na. Visit. Okay, maraming salamat once again, Victory Pan. Thank you so much. Ay, ito may request the best. Di na kawat Huwag kayo na. pagsardungo nun. Pasensya na. Paunay mo. Ay, itugaw na pa si ka. Teka Ah. naman, that wonderful sound bite. Apaw! Aba! Pagbali na nakatumdown. Apaw! Pagbalinan na ka ganitong Jones. Amoy daw that wonderful sound. Ikarigatan ng ramaso na kabsat. Amang kaya. Siyakin rin. Ay, ladies choice ka no. Request ni Unyanan Boys. Yes. Amoy, ore sabot na kayo timang kanta dyan. Ah, Sika! Ipakita man tayo evidence ta. Oh, Di lang sige na. papadsyan nun. Ama naman mo basig. Ah. Visit ka. Kaano ka ba yung sinitik? Awang pa na. Tapay lang. Ladies choice. Ikaw Apa ba una mo na pang Tom Johnson? Sino ti salam mo? Data si ka. Ay, kaya bakit ba? Street
have been staring out in my mind. When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I'm home, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I've heard it sound, that wonderful sound. I need you, my love, I ever did reborn. My love, why ever did we? Maraming salamat. Ayos yung mga lyrics. Besh! Pang-arap kung saan pang-arap. Anamot din, nagdadakun. Kuna na ni Ma'am Larissa, Oh. isala na asawa na kuna na, bayat kami nagtatanda mga asawa migdisi ka. Wow. Kung problema tatta, kasanong orgi ni Maymay. Bahala siya sa buhay niya, Diyos ko. Bakit ba? Ayan. Abel, Diyos ko sila Mga mahilig kami nila kay Kuti may salsala ka. Hindi na ka mahilig ni May Salsala. Mamati ka ba? Man, di kayo mamati. Ay, ano mahilig ka May Salsala? Madi na kay may sala. Nila kay ko. May salsala. Ano ang hilig na? Ah. Pumaltog lang. Pumaltog lang siya. Hoy! Kun mangsita. Mangsita. Ay, mangsita. Yes. Nagbayad Okay, si ka. once again, thank you so much, Papagaya. Maraming salamat. Okay. Ada may Ang request gabay, ka. thank you, tahad na kami patugawon si ka. Mauna ba? Request niya birthday Ben. Yes. Ni Sir Will Manuel. Oo. Bed of roses. With bid the best. Well. With damage na kano kunana. Well. Oh, deto yan. Dati isaganang bansi ka. Itudok mo man. Amoyo. Gora ka tayo sulpong ko. Dakailat umay ti Jaya. Dakailat umay. Di na kami tuman bansun. Wow. Kuya. Ang kami kayo. tumayon. Ay, Diyos ko. Mataya Ay, ano ka na. tayo? Ay, oo. Kasalatan. Kunak mal, abi ngamin imimay ka. pero in fairness, naka-aircon kayo talaga. Pero glung-glung ta. Yes. Kaputa. Di ka kaya mga sawan na yunan pa iti aircon. At padadakin Ah, urang patpay. Ay, apo digiti viewers, baka kahit yung pinayo nag-aircon tayo. Dito yung Nakakaroman kami. Dalawang doon pa yung split time. Apo. Nakakaroman kami ni Mel. Pasensya kayo kaputa. Okay, this is Kama di Rosana. Song popularized by Mark Logan. Singing the reasons to walk. So piano. Trying hard to capture the moment. It's Sige, more Charlie, than I don't know. Malpas latakan pang pagawidan kan. Goes a bottle of vodka still out in my head. I'm looking midnight, things are still mine. As I dream about movies, they won't be of me when ang ganda yung flat screen nyo, ang laki-laki. Waiting out on breakfast, I wake up, breakfast the morning. While some morning bounce is on bed in my head, what was thinking about all the things that I love to believe about love and the truth.
Midnight to see to this faithful. See that around over time, or it's hard to get through till the birds of the wild flush me back to you. I just can't pass, baby, I'm blind, love is true. I wanna lay you down in a bed of roses. For tonight, as I live on a bed, I wanna be just close there. The Holy Ghost there, and lay you down on a bed of roses. Well, these holes that I'm hung over, whiskey's got right about people with clothes. She's giving me the eye, but I'm bound to say yeah. But I laugh so hard that I think ooh, yeah. Happy watching, Mami Florida T. Santos. Kasama na ni Sir Ronald Galasio. Paso to Ma'am Marisa Puyawan. Sir Doming Compis. Mama Aurora Marquez Alejo Martinez. And Teresa Nunez. Ang galing mo pare ko. Kuna na besh. Bingo! Tumangkar tayo kami na. As you close your eyes, I'll be thinking about you. While my business is gone, stand her spotlight. Yeah. Tonight I won't be alone, but in town made up alone. I got nothing to bring for it's you that I died to defend. I wanna lay you down in a bed of roses. Oh, tonight I sleep on a bed. I wanna be just as close there. The Holy Ghost there, and lay you down. I want to lay you down in a bed of roses. For tonight, I'll sleep on a bed. I wanna be just as close there. The Holy Ghost there, lay you down sa kamaniro sana. Ana! Maraming salamat. Once again, Victory, maraming salamat. Yes, yes. Gaputa, nagkanta ka, dati ti premium. Oh my God, to. Anak kahit mga asawa, Wow, nagpagpasok a na. souvenir. Ay, thank you so much sa pagtimpla ti kape. When? Anat na, gana. Uray takwa. Wow, Victoria, thank you so much. Uray ta mahilig kag kape, besh. Pero may ko nam Amo yo, iso makaibos nga kadwa ki J. Ilo ko sorno ko Hindi ka makatan. Tanda ka. Ay, kapag na may sa ti kape kunam. Ay, adaan ni Jayin si ka. Pero in fairness, first time ko ito may papagayat na conducting. Yes. Mas, yan. Mas. Mas. With the Victory Band Tag Besh. Yes. Wow, bongga. So, thank you so much, Victory Band. Maraming Ay, salamat. adan to Oy! si- Ito na umay, Dajay, sa ganang pasin. Kape! Ha? Sinong nangyari? Ang kuryente? Kimabsod kuryente. Bayad kami. Nagsarban kami nga nagkanta, di kami matin.
Mega Pai, what happening? Oy, what happened? Okay, okay na. Okay na? Ang alobat nga tatatamay musika? Yes. Ayos na, ayos na. Alright, sagbay nga tayo man nga po itultuloy at gipaay manen. Ing kami man pa yung po ipaay dati birthday song. Para ka dati ag birthday tatangal daw. Ayan, kablawan tayo man pa yung po ni Amelia Gahia, kani Auntie Rebelin Carlos. Happy watching. Kani Ronaldine ita Malaysia. Yes. Pag ina na ang tapay lang basitbet ni Charlie sablon ti kasakit umangas, umay tumanon. Oo. Uncle Robin the Tigre, happy watching. Yes, kasama kini Oy, Mama Mel. marderon da ka. Ana? Marderon da. Mamarder. Yes. Abusta, umay la bumisita ko makabsat ang mamarder mo. Sabay Ay, lobat talaga, tabay ko ita eh. Isong imbitaan na tayo tumod, na kayo lang timapan. Ha, pati ba, balin Ang madiya. Kompleto tayo Madi kompleto Gemas Angels kan TGIS no kan sika no hang kaumay. Ano no katitawag na nung no kan awan nak. TG. Oo. Ano JTG no Oh. pa? Ana, Ano TG? kat ana, Ana. team ganda inggit lang. Pati TG? Kat TG. Sim ganda lata Ah? Ana, Team ganda. kurang RTS Team no ganda. kwa. Oo. Ala. Kanta ta Gemas Angels hanga makompleto. Baka kita baling nga Gemas Demon. Ay, joke lang. Dati Hante nga demon si ka, naamok ka na sa yati pa, nagpuspuso tayo. yes, oo. Nagmana tayo kini manager. Yes. And hello also to Ma'am Melby de la Cruz Martin. Well, hello ka no kini AJ Teng. Ay. Alright, tayo mga aruga na po ipaay dati birthday song para man ka nagiti dungdung wen tayo nga birthday itatangal daw. Aha. Kas man nga intay met makipagragragsak talaga nga insaganaan na ken insaganaan tay met iti inna pa nagparty data nga aldaw. Yes. Ken na pagyamanan tayo ta talaga nga ano na ganan parte tayo iti biag na ken dati pa nag-birthday na si ka. Yes. Inside na tayo. Thank you so much. Most especially dati put-put-putaktat ta si ka. Ay, wala. Hangko pulos nga ini, hangko pulos Ay, ini, batang talaga. dayto. Pero kaklaki di put-puto na dagay mit Dayta ni. My Well, Wala lang agleng-leng uton. Ano, Di ka agleng-leng puput-puton. Agbas-basan si ka. Aman na, basa ka talaga. O, mamatikan. pasmado no kwa. Talaga nga, agbabasa dayto yun. Agbabasa na ta anapin at Oo, pata. dahil pinutputak. Wen talaga si ka madlaw. Oo, Nalanit. diba? Nalanit to. Nalanit. Yes. Happy birthday to Ma'am Lorna Bueno. Ayan, na dati nag-comment. Yes. Yes, again, happy birthday to Sir Will Manuel. Kasama ni Tia. Kasangay itata, idi kalman kanintong bigal. When, yes. Apo si kaging ganat ano ti 5 p.m. 5 p.m. Morelas Jace. Napangas ka mo si ka. Na-curfew ano kwa. Haang basit ka, dapapanak no bigat. Ay, diba pala? Importante. Sige, next time. Yes, para man kayo kitig kasangay tatangal daw. Madino alas 10 asika. Padapadakang asirarasa akong mablaan mangipagduyang tanang-tenang tiyang dawapan dakayanan parang tao ang katnuan kasang balangat anaunos dagiti sabsabong nga umay mikenta isa't ikaulong kastamit nga yawa
tapnon iso di mangipakita dirag-rag sa amin na sangapada raguken ragsa bingaan danayo kanang tenganen aldawa panagtao sapay ti Diyos dailang na uma kasalun at mo biyakereta kenta sinten mo ang nagpakiduma nag-apalan daging ikasin ka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. May you live long, may you live long, may you live long, my dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy fourth birthday to Princess Arabelia Vicente. Happy birthday to Ma'am Arbida Bergunia, Sanibel Durias Angeles, Engineer Drasen Taroma, Jeriel Figuracion, Mami Arsenia Poronda, Ma'am Aurelin Cutisorio, Sir Andre Maurice Marquez, Sir Wilson Layugan, and to Sir Will Manuel. Ito pa kamakamay best. Ana. Ni Ma'am Lorna Bueno, ken ni Ma'am Evangeline Laja. Yes, happy birthday to all of you. Marcelo Kamangegpay. Yes, Ito pa happy birthday. Melbe. Happy birthday to you. Yes. Apo nagado ag birthday si ka. When, kena sagbay ngayon tayo malipatan kang absat. Yes. Dati ang birthday tata, nang i-share. Ana manon. Blessing tayo. Wow! Talaga madimauma ni Will Manuel. Ikaw dalayan ng dati ang mahiwagang ponsika. O sige, mahiwagang kahon. Hanggang mahiwagang kahon tata. Ano? Mahiwagang sobre. Ay, mahiwagang sobra. Akala ko mahiwagang kahon. No idikwa, mahiwagang bag. Tata. Pagbalaw kayo, baka duwamang kanya kun. Ayan, kaya tayo man na po. Siyempre, tapnon maimataan Yes. met ni Sir Will Manuel. Sherens, sumayaban to. Inakayaban ni Sherens. Kasamet ang dagiti group, iti Victory Napananan Band. ni Melbain. Yes. When? Asa na si Melvin? Melbain. Hanggang baybayagan si ka, Melvin. Mangibaybayag ka. Okay. Iyon na namin the best. Goy ka, excited. Baka duwaman maalam kinya mo. Goy ka. Okay. Thank you so much, Sir Will. 1,000. Laban o bawi? 1,000. Model. 1,000. Yeah! What? Ayan na. Ayan na. 1,000. Laban o bawi? 1,000. Laban o bawi? Laban o bawi? 1,000. Thank you! Puntit, kung may katuyo na besh. Puntit. Agree ready ni Melvin kasi naisip ka. Pagpaparaan ng best. Pagpaparaan ng thank you so much again, Sir Will 1,000. Manuel. Puntit, kung may katuyin ah. Di director ko nang gabi na. Director, Inek. 1,000. Manukin ka. Yay! Kita niyo ba dua? Kanayon nga dwa si ka. Oo. Kanayon nga dwa. Kita niyo magtangtang ko kano parayawag. Oh, diba? And
of course. Dati man, han, kung kunak lang. Well, hintay Ay, bakman ni Charlie, Mr. Charlie Angel. Aha. Yay! Matipod ka ni Sir Will Manuel. Picture, isagala mo na, Jinky. Di mo kaya't nga awatan. Gori kada inak mo talang dito ito di Amyanan Boys. Like that. Yes, pagyamanan tayo man once again, Sir Will Manuel, kan kasama ng dagiti sponsors nga nang iburay blessing na para ken tiges tayo tatangay may simmarungkar ni Charlie Angel. Ayan. Thank you so much, Amyanan Boys. Kayat ken suporta inaldaw-aldaw. Ken dagiti na duma-duma pa yung sponsors tayo. Hantay nga liplipatan ida kakabsat at ayat ken suporta da aglaplapunusan iti Victory Band Live Jam! Yuhuu! Ayan may mo bitawatan si kasata ito agraragsak. Garay ka. Ana. May kang basit din best. Take ito di Amyanan Boys. Ano ta para Corona Besh? DJ lagayin ti urayin na Thank you kadyan. akong umili, kang ganaot, kang sangaili, kanag sangaili. Ne, thank you so much. Makalwa akpay. I didn't expect this. I expect more. Ne, joke lang. Maraming salamat sa lahat po ng mga nagbigay. And then, picture ba? Oh! Okay na, mabali lang sao. Thank you. Si Ma'am, ang ganda-ganda ni Ma'am. Maraming salamat. Kada kayo amin na po ni Sir, si Sir Will Manuel. Will Manuel, sir. Thank you so much. And of course, Amyanan Boys. Amyanan Boys, Pagatan, Laod. Yes. Let's rock and roll, mga kaibigan. Maraming salamat. Okay, so, abangan ninyo ang... Secret. Ay, secret pa. Okay, take it away. Alright, hintay nga rin na po ang raragsak. Agsasala tayo man itathangal daw. Yes. Hintay man ipay. Dati na isang sangayan. Gaputan na ka. Aloha tayo si ka. Hintay man ipay. Dati bulaklak. Hintay nga rin na Oh, yes. Kwenta na sumangbay ni gasat ko na ako. Bubuka ang gasat ko na na, best. Ipapaay tayo iti solid viewers iti Victoria Band Live Show, Live Jam. Ayan nga, naka-stay pa lang iti 243 eyes. Yes. Alright. Agsasala tayo gabsak. Dati na magus-gusto ako. Ay, tuminga ka man si Kasher. Bagi yun lang na teksalan Sheres, tuminga ka. Siya kanupila dati nalaylay. Wow. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak. Pag inaamoy, pag inaamoy, pag inaamoy ang sarap. Ang bango-bango, ang sarap-sarap, amuhin ang bulaklak. Ang laki-laki, Anadak ko. ang laki-laki, ang laki-laki ng bulaklak. Ang pula-pula. Pula. Ang pula-pula. Ay, pula. Ang pula-pula ng bulaklak. Ang laki-laki, ang pula-pula Ng kulay ng ng bulaklak. O, dito yung Sherens. Bebang. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumtiyara, bumtiyara, bumihe-ihe. Bumtiyara, bumtiyara, bumihe-ihe. Ang kapal
kapal. Oh, hindi ako makapal. Ang kapal-kapal. Manipis ako. Ang kapal-kapal ng bulaklak. Yes! Merong malaki, merong maliit, meron ding mabahong bulaklak. Merong makapal, merong manipis, na uri ng bulaklak. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumtiyayang, bumihe-ihe. Bumtiyayang, bumihe-ihe. Bulaklak, Bulaklak. sa buhay ay kailangan nang magkakulay ang mundo. Bulaklak, Ang bulaklak. sa buhay ay kailangan nang magkakulay ang mundo. Sayawan na! Bubuka ang bulaklak. Pasok ang Yan, sagsagot tayo pwede nga sunata para kay ni Sir Bobby Morales. Asa Tricia Gail Morales. Hey! Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Bumtiyayang, bumihe-ihe. Bumtiyayang, bumihe-ihe. Bumtiyayang, bumihe-ihe. Bumtiyayang, bumihe-ihe. Ha-ha! Hey, hey! And still our 200 plus viewers! Yeah. Yes. Another surprise, manan. Yes. Yan mo? Apay si ka lang di makaam mo. Hanggang masursurpresa nga ro. Iti dahi akong daway ayapak pa ni Charlie. Oh. Charlie, mamang, halika rito. Charlie? Meme, kuna mo na. Charlie? Meme. Charlie? Para ka naman dati yung para kapitan. Na mabalbalin ko ano? Agdani yung naklatan ko. Agdani mo ka kanun sika. Ibaga man, ilawlawag mo man no apay adda ka itata nga gundaway. Yes. Sigurado ka? Okay na? Yes. Tingin nagpaiswanan na papagayam. Kunada ngamin, adda malamot. Uy, padak dahi si ka. Padak na talaga dahi ito. Iso nga kaya't kumat may makisabsab, no kang mabalik. Wow. Siyempre, isapon mo matabuksit mo basi. Talaga apay ko Wala. ma. Pinagkagawad. Alangan nga inaldawak la tagsisida uong kada sa luyo tong bakla. Apo na imasik ka. Kaya kumatadag sidat litson nga wan rabraban na. Pero, okay na? Well, Okay. okay na. Well, mga kaibigan, actually, adaka po dito ay victory. Nakaumayak, kasi umayak na talaga. And then, the first place, nagparamid namin po iti team song, him po iti victory. So, ka po ng inaramidak iti song, the Victory Band, kaya mo kano doon itong launching, kano doon itong i-record. And then, andyan na siya. Ready na lahat. -1, mang practice lang, okay na yun. So, yun, naibagang na insurance. So, ada kita tapo. So, tiyo may ko dito'y accidentally mo lang kite. At nagkaroon akbot manan iti limpak-limpak na viewers. Ayan. Yes. And of course, once again mga kaibigan, padaanan nyo po iti team song. Padaanan nyo po iti kanta, iti Victory Band, One Family, One Victory. So, kada kay amin na po, abangan nyo yan, no? Abangan sa lahat ng Victory Band, players, singers, padaanan nyo po dito. I-live dan to. I-live dan to. So, hopefully, nga i-music video yo ba? Dunggan da pa ibig dati demon best. Jai. When to we are so excited nga damot Yes. Okay. music video me. Wow. Okay, no problem. Sa music video, sige, tutulong ako dyan. Walang problema. Okay. No Libre.
Yes! No problem. Kanya kami, hanak nga, di ba nagikaduak kami, haan nga, may batog iti amin kapirak. Yes. Yes. So, di pa nag-supervise ko kada kayo, awan problema kanyak. Manok at preparasyon nyo. Nagbayat si ka. Aman sama talaga, tumulong sa inyo ng studio. Sige, supervise ang kayo at amin nga ba. No problem. Yes. Thank you, so That much. Charlie. is a part of Thanks so my much. composition. Walang problema. Thank you. Alright, take ko namin best. One family. One Victory! Yes! Pagkaran nyo po si Sonata, talaga nagnanaw. Oh! Woohoo! Isa din ang best. Yan na! Yes. Tingnan tayo mga usati sample. Oh, natay lyrics nyo. Awan. Kapanan na tayo lyrics mo. Tayo lyrics mo. Hoy, pang babae no kuha, babakal lang. One more. One more. Mamay sampay. Mami Sampay. Ayan, pang babae abang lang guys. Ayan, kami ay sobrang excited para kadating ano tayon, Victory Band Him, Weno Team Song. Ayan. Kaputa ko namin, may isang nga pamilya. Dano katirang ay na weno, magunod mo iti may saman nga banag. Correct. In kagungunoden, ti panagbiyahe. Panagkakapya, Yes. panagsisinnaranay, panagiinayat, iso deta iti pudno nga anag ti Paskwa. Isot vision. Isot vision. Oh, kay diba? Di, Victory Bandeta sika. Yes. Tanda ni Ber, hindi ka Yes. Pascual. Hoy, pag babae no kuha, deto pitch na deto. Well, Ala. Ala, ada copy midda. Okay, when? At meron na, may copy. May copy mate. Oo. Ready na yung copy. Copycat ko na. I found the love. Okay, go! Music maestro. Di, okay. Ay, ikaw naman. Bayatan. Ring na, tumunggal ba isa? Yang buyain magiging kaawa. Na isang sangayan, magna-programa. Amang paisip, pagtitiliw-liwa. May sa banda, may sa pamilya. Isuday dating ang ibang pangruna. Ang pinuyugan, magkakasamkita sa sunata. At paay kada kayo ang amin ang salapala. One family, one victory. Tingin pa nagpapagayami. One family, one victory. Isuday tayong hirang sakmi. One family, one victory. Isusumbang harapami. One family, one victory. One victory. One family. Yay! Yes! Oy! Yes, yes! Sample pa rin ba? Narinig yung wall blast tayo. Baka kopyahin na rin. Gagayahin na naman yan. Ay, Diyos ko, Lord. Amoy naman ang papagayam. Nakasting nga him ngamin, medyo anadan tayo. Ang lalo no hanpay nga na-i-record wano ko. Kasi, Yes. ante amo, madamdama, mangag tayong tumod dito. Alam mo! Mahirap na yun. So, kailangan... Copycat man deta na best. Kailangan patikim lang o wag buo. Yes. At least na ngagandan iti coro na ngagandan iti first stanza and second stanza. So, victory, congratulations. Maraming salamat. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you. Yes. Kan thank you, may titigun daw nga sikat nangi paramidan ni Sir Charlie. Yes. Iaramidan kanto pa iti kanta. Ito no... Ito nagkasar ka. Ay, Diyos ko!
Dandanin! Dandanin! Ipay suntang kasarong si ka! Apay kasta kayo. Uno-nonda. Ay, wala ya! Sarunong talaga! Uno-nonda. Talunga tawang na iyalad-ut kinya ko. Nagpapat ka tawon taon. Pumila kalatan Pila-pila lang yan. Okay, sagpahingan tayo man nga dapat tuloy pa kami magpapagyaman ng dagiti ayat kay sponsors iti Victory Band Live Jam, Sir Philip Damo Anama, Ma'am Annie Buyat, ang Dilaylani Buyat Leon, Mr. and Mrs. Lawrence and Hazel Layugan, Mr. and Mrs. Romel and Lani de los Santos, Mr. and Mrs. Eric Pader, Mr. and Mrs. Amarlito and Ma'am Jocelyn Manuel, Mami Juanita Manuel, Mr. Will Manuel, Mr. and Mrs. Nelson and Ma'am Melinda Manuel, Sir Sunny and Ma'am Lorna de los Santos, Sir Celestino and Ma'am Janet de los Santos, Sir Rimar and Ma'am Mona Marquez, Sir Winston and Ma'am Joanne Salem, Sir Donald and Ma'am Chris Mary Jose, Melvin, excuse me, and kasama natin kay Ma'am Cels Eugenio Macmillan, Sir James Dumisil, Mr. Jack Lord and Mama Tara Acunia. Kasabay ka ni Mr. and Mrs. Bobby and Vicky Morales, Mr. and Mrs. Napoleon and Cherry Morales, Mr. and Mrs. Lucky Dave and Lisel Ann Morales, Miss Honey Rose Morales Abara, Mr. Myri Conselva, Mami Elsa Morales Badwa, Aliyah Cassidy Morales, DJ Abara and family, Miss Min Rose Durias, Miss Sylvia Domanico, Mr. and Mrs. Roel and Irene Academia, Amianan Boys, Mr. and Mrs. Ador and Erlinda Gabuan, Mrs. Aurelia Agtunong, Ma'am Matet Jose, Mr. and Mrs. Dennis and Emily Lucas, Miss Daisal Agustin, Mr. and Mrs. Philip and Angel Lea Morelia Agbisit, Ma'am Marcel Miguel, Mrs. Caroline Castaneda Taroma, Mr. and Mrs. Ronald and Janet Taroma. Yes, kasama kini Mr. and Mrs. Arnold Alcantara, Mr. and Mrs. Dennis and Mylene Alcantara, Mr. and Mrs. Romel and Mercy Perdido, Ma'am Melita Smith, ayan, Mr. and Mrs. Erwin and Rachel Corpus, Mr. and Mrs. Eric and Lani Gumasing, Ma'am Maria Eliza M. Laja, Ma'am Nora Madrid, Mr. Jess Madrid, Mr. and Mrs. Rene and Amy Valdez, Francis Edward Rambaud, Mr. Ronelo Sagun, Miss Tricia Gail Morales, Mr. Napoleon Kaluya Gaya, Mr. and Mrs. Len Alacaba, ayan, Mama Perlita Roden, Mr. and Mrs. J. Mark and Jeria Laarni Pablo, Mr. J. Lord Calamasa, Mr. and Mrs. Haresh, Mr. Noel Millares, Ma'am Larissa Vinoy Agliame, secret sponsors mga titas. Yes, our And titas. also to Ma'am Rebelin Desiderio, Ma'am Emily Retuta Luga, Sir Cesar Anthony Luga, Lola Florida de los Santos, The Chick Printing Shop, Don Ernesto Lucas, Ma'am Ruth Sen Lucas, Ma'am Baby Judith Duhali, Mr. and Mrs. Peter and Florence Tugawen, Mr. Randy Villanueva and family, Ma'am Mary Susie Gamay, Ma'am Violeta Racuya, Ma'am Debbie Bihilla, Seychelle Sebastian, Ma'am Margie Sebastian, MGL Farm Supply managed by Mr. Limuel Ridad Lucas, Ma'am Magdalena Pangdan, GJ's Refreshment Catering Services, Case Castle of Wonders, cake and other party needs, souvenir and customized prints, owned by Miss Trina K. Gaya Rondaris, managed by Mr. and Mrs. John Vincent Rigonzal Gaya. Ken kasama tayo iti new sponsor tayo, Digital Threads Printing and Fab Print Line and General Merchandise. And manibig pa lang iti Batac City, Ilocos Norte. And our team Tigers and Friends, originally Team Burnay, JM, Mylene Castro, Nancy Rikiwag, Michelle Visitacion Ancheta, Ma'am Rachel Galdiano Tabora, Ma'am Magurilla Wedzki, Ma'am Mia Asuncion, Sir John Carlo, Team Abira, Team Beauties, Team Kanakan, Team Sky Blue, Team Ipag, Team Joint Force, Team Kusirisi, kasama tayo ni Ma'am Carmi Manuel, Sir Alan Dave Pizarro, Mr. and Mrs. James and Ching Juan, our sponsors from Dubai, Banjo and Karen Saimo, also to Ma'am Melanie Millares, Sir Samuel Farinas Jr., Urbanity, managed by Mr. Julian Vicente, Fanti, managed by Ma'am Reza Acunia, Blissful, managed by Ma'am Genevieve Cruz, also to Ma'am Marilyn Maneja Eli, Ma'am Dons Manar Peace, Sir Bong Ramos, Irvin Colin Garcia, Irvin Food House and Store, Sir Joel Agmata Rondaris, Mr. and Mrs. Kenneth and Red Kid, Sir Jester Trump Lucas, Sir Jerry Caniedo, Ma'am Vanessa Lorenzo Danan, Ma'am Mr. and Mrs. Henry and Ma'am Merly Vicente, Uncle Robin de Tigre, Mr. and Mrs. Prudencio and Ma'am Emily Vigilia, Kodiak Alaska Airlines, Ma'am Susette Eugenio, Ma'am Cheryl Cantorna, Ma'am Princess Sabundayo,
And the Tabtabagan Cackers Game Farm, ayan, managed by, owned and managed by Mr. Albert Andres, Ma'am Zenaida Jose Basilio, and Sir Wilbert Maluyo. Ayan, thank you so much. And to Mom Trisha Gail Morales. Yes. Ken kasama ten dagiti na duma pa yung request na yung nagipaay dagiti bueno nagi-share ka dagiti para uniforms. And also to J. Ron's Catering, Ronald Pascual Navarro. Thank you so much. Ayan, kagausat ken gagayem pagyamanan mi mga nenti tayo pa nagkakadwa itatangal daw. Happy weekend everyone and have a nice day. Happy birthday once again to Sir Will Manuel. Yes. Thank you so Thank much. you so And much. goodbye Bye. everyone.